Si foma te ko fie ia ole au fai pese le Blue Wave TV po le tau te iae Hana Schmidt ia me se foi o le sunga ia Jake ia po misa ia ma le ina ia Oscar i le amataka foi o le porokala be le divanga o le afiafi ia ma lo le folau ma lo le pale ma lo le malanga manubia Samoa ya ele dei vanga o le fiafi no usfu mal lima minuto te dei tu la e fa i le tautua fa wow ale Blue Wave TV ma le porkalame le dei o le tauta ya e o le porkalame o lo o fa tali uma ya ile to atele je lo so se Samoa i so se tafole nei la lolang fia pele fia o la fa tali uma ile nei porkalame ia awa o porkalame au watuai mea tonu lava o lo tutupu o mea e tauna nae nisi e le manana o i loa ele totele o mea e lapata iai le totele o mea foi e fia ai le totele ia mawai le ata ia e te mawai foi lo le fia ai e ke le fia i le tūlanga foi le tūlanga e te iloa i tu atu e iaia le truth po le mea moni tu atu nei mea uma whatalo wham u whamalo atu whawhelo i atu i le pa ia mawalunga o Samoa mai lava i le matawhanua o le motusa ia po le whaamati o le osoa e o le la ia i ele sa o fitiuta se ia pa ia le whaamawatu o le la ia po le ngā ngaifo ia i le vau tupua ma le motu tele i sa la fai ele fo i o lea la taupa whaatalo fai lea mo ua whaafeiloa ia a si wā tau whaitu mua mapule a me se fo i o to o tau weitu o tau tangata ma le pa ia i le whale anga fulu o tau o lo tau whatu a inga tau sile nā a wale pola puipuinga o Samoa ngalua awa tatu talanoa ia na motu sa ia tatu talanoa i le tui manua ioe ia a fai fo i tatu te talanoa tatu ia i le motu salaia ia o lai ai fatui ma uva to ioe ia me se fo le fale anga fulu la tau ia sua ma vai fanua ma fofo mai tulangi tu au ma la tau sa o le misale o mo lo ni sai lua ia matama ma to le fleula a fai tau te talanoa ia tu mua o tatou talanoa i le tusinga ia tu mua la tau to lufi tu sa mau le moenga ia fale o tu mua ia asia tai nofo mai fale toi sa la fai ai o le moto tu mua o le moto papa tane ma papa fafine papa tane ia ona whaatalofa lea i le tuia ana ma le tuia tua. A tatou talanoa i papa fafine, ia po papa tamaitai. Ia o tatou talanoa i le ngato i tele ma le vaitama soali. A tatou ola i le motu salafai, ona tatou talanoa le i le motu ao. O le tonu mai pea, o le tanaloa, o le lilo mai ama. Ia ona atoa lea o tupu tausi, vai atu le susu o le mali atoa. I lona no fua vai loloa. Ia i lona tala na atoa, ma lona fala na fololoa. Fa mai ama lele fa alongo i aisa moa. O ila tausia tamane. O le pola pui inga la lea tu mua mapule. Ioe, tu mua mapule. Pule ono i salafai.
ia latou te tausi fa'apepe latou te sapasapaia latou te fa'afailele o a'u maupu e fa'aogā e tulafale ma le ʻaupuputoa ma le fueloloa e mafua ai ona fa'afolu a latou lauga ma siva taufa'i le latou tausiga e mafua mai ona o tama ia tama mo latou aiga ma latou tama ia o le fa'amālō lea ma le fa'atalofa lea e avatu e le porokalame o le tautaiaʻi malo fai o le faiva ia kaua fo'i ia ua afai te fealualua i solo ai te lē malamalama i nei mea na o le ta'u o le o mo papā mao ia ai tāua fo'i lou silafia e iai fo'i me ta'u o papā tane iai me ta'u o papā fafine ai o papā uma tausi fa'aao na tausi fa'atupu e lo tātou o tunu'u ia aua fo'i le latou fo'i saʻiliga malo taunu'u lo ma le tala lelei le tasi valu tolu o ma tagiu feagai ma le ata ma lae ola ma gafoaga i le alatele salafai faleu ma utu agiagi i le feagaiga i manono ia mulimuli mai lea to'ai taunu'u tala lelei le kalesia iskariso lo pai aso gatai taeao nei sale upolu pe afa pe o tou fa'afofoga mai outou ia le kalesia mamona e le o malamalama tatou e iai le taeao le kalesia i Samoa ina ua taunu'u i Niniva ma Punialava'a taeao ua fa'aigoaina o le taeao nei sale upolu e foi le taeao le kalesia Assemblies i Samoa o le taeao nai vaifoa kaua pe a ko sila i mana ia foi taeao nai vaifoa ia tausi e ainga tolu ia me se foi ma le fa le tolu la tou ia wa foi ia le fio le alo tamale langi ia me se foi o le tamale itu ma ngafa malu fa le tolu ia taeona nei vaifoa le taunu o le talelei taunu o le Assemblies walanga e taunu i America Samoa ia ona fatoa avatu i lola ia le upolu po Samoa sifo ai a faila i tala noa loa i le urua i taunu atu i America Samoa lono ingo putatu tala noa i le taeao ngai nganga moi ele mana ia e mana ia nganga moe pango na taunu i America Samoa ai vai foa pe a taunu ia tatou polu ia mai siro kai au ta uma ia o ele tai au o lau e ka le sia uio lea o le wingo lo famatalanga taunu lo le tala le le te sifatolu ia ona tatou le toe tapua i le ia tua fo i sa ka kua ai ka ngaloa nga fangua o moso pois aquele sa ko fuarga le ku malo ma le la tua ia so ta o so fa pau o akua e ioe esa ko se fo inga akua esa ulisi akua o lesi ngu fasile si akua o lesi ngu fa penga sa ule tu o lesi tu malo pingi le ku o lesi ku malo o tu fa pau ia so o so fa pau o Samoa ai no tau nu lo le tala le lei matangi u fia ngai maleata ona malele lo leo le malito mai Samoa au ane toe fataina se tupu leanga o lai karangoa re kupu e le karangoa mai se fasi kupu o re kupu le mele sau ngoa re kaimini ngai man kuar kaimini nga le tamaloa la ana ave iai le whaamanuianga tamaitai o le ala taua ia na whanua ia ile mali e tōna sa ili malo e te susu e taritari ilangi se ao lo malo pautoa ma powesi le ala na taunu uloa ia vai nu pofa mai leo le alanga vai nu po o le malo lea sa valo ia i o maku kua a mangi makua ioi e o mai le so o la ai fai fifina wa inga Samoa
po ai tonu le mali e toa na o e sa ili malo ioi. O isi mau e tele o mali e toa viti se manu. Ia ai fo isi mau fo mai o mali e toa tia. Po o ki ala po o longa kali o fikse mang. Wa o ki a o longa kali fikse mang. Po o kamala po o kali inga sa ili malo masua. O le mali e koa, o le mali e koa. Sa o e kala ia o ia nga ia inga aso. Ai o vai no pole sa fatau no una le malelenga le por valo anga le. Fa mai lo awalange ko fa kase kup. Ya ai tatu fata ile tua ya la feo i o le tala le lei. Ka mai le la fa fia ngai. E fa fia ngai mangu uma. O le a fa fia ngai makamai. Ya la ma fu ai fu yona. Suia uma mai le fa vai o tatu taritonunga. Wa leto yaini o tatou taritonunga fa pau pau. Wa leto yaini o tatou taritonunga ni mikula. Wa le te tau ona tatou toe taritonu ya pai mala fai o sau wa li i o le le kakau o ngaka kukue. Io ai ele fa apea ele yai mea ia e yai lang o lai karangor kuspa e yai ya sau wa li e yai ngai kai mio Yesu. Ai ole upu ma le fa mafa ele te tau ona tatou toe talitonu ia ina mea. Tode, e liska kari ia ala unga mai wharesa ma alanga mai ma le misi le roku. Ai nga ngau soa le mai o lea kari o lea whawhinge po oi lava po reko orua ai vai wa kau whekuri solo. Alo wingo o whamtalanga. E tutupu ana mea e iaia leanga ele ila foa lesi au kau o le va Lucifer. Lesi vanga fo ia denga le nga fo malo le fo malo fo ile le lunga de la ele ila fo si me nga la fo mai ile fo nga ele a lo winga de fa matalanga fa tau ya be se fo le tatu wa ya o se tatu wa tunu o se tunu o kerisiano o le tele yo tustu singa a o le to tele fa malo o le tele tustu singa wo ka va ya kunga wo fa yange winga ile tūlanga fo ilea ua whaia ile malelenga le ao le malo e tau mai se fina ngalo le whainga malo. Ile wha maruino le tātou waso ana pongi ma tarusanga. Malele kakaueongo e whaiongi ngā luenga wha kongkalake ke kele i aso sā. Ioe. O tele ila tangata upu matala ua alua e ma whaifo ma whaiangi. Ia o ngisi wa whesiringi ai fo i ngisi taritonunga o le fionga i le li panemia mana na whainga malo. E o foi tūlanga ia isala e lumang pena. Ai e ero taritonunga. O le kaimianga kalia e ni o tautua amani o mātou mātua po o taitai o le tātou utunu. Tupu o le tātou utunu. Le tala le leinga ma le whaatala le leinga ia Yesu ke riso. O loo foi la taritonunga o ina e te tau o na matau wai le tele o nisi o vaenga. Tātou te talia ina ai. O la hai kakala lo whaakau. La hai kakala le kakala o whale o loa. Whai lau whaakau usu le makeki le kaea o mena. E ui e te si la fia ma o wiloa o a o ngā ia o tala le lei ma o ngā wha lea loku ma lea loku. E sāre whaakau, e sāre ngā lua, e sāre a sāre a. Ai e le fosia ai lo tātou whiriwhiringa sa o loto i me whapea. Se i vāanga nā, o ni māfua anga te tau. E te tau wai o na tau fia ni vaenga e wha malo malo a. A o tau mawhai tātou e wha malo aso ia wa vea o ni aso tātou te tāpua iai. Pau wanga o ngai vaenga. Ia o ka whapea ka ika i ronga i fuku vesidi ei nisi kele fu i ka ngaka wa a verunga e latou a. Ia, e se fu i fina ngalo malangona au no lea tua ia. E re au iei sa ukala ngā mea lea ngai. O tau whaiva nā, o tau foi le matua iai le tuu awa, ia le vai tonu ino le upua le tua, ina ia malama mai ma muri ta iai le to tele o tangata. Uyo lea. Ia. O e lau fiso e lau tolo e le tasi na maunga yolo fa talofa, o folofa, ma o fa felo iatu. Ma lo le folau, ma lo le pale le nei aso, o le aso le nei, o le aso suma le 5 Januari. Ya, luafe, lua suma le ono.
ya malo i le tatou folauga lona uiga ua 15 foʻi aso o le tausaga 15 aso le matua o lenei tausaga lua afe lua 16 ia faafetai i le atua i lona aga lelei ua taʻitaʻi mai lou soifua auā e lē taumate le tauilo e iai nisi ua lē au mai lenei afiafi e leʻi tuvae mai lenei aso e iai gisi e leo ua fanua e lenei taeao ua afea i le malaga a le maliu ma le oti po o le alava le tulaga na oti ai ma maliu ai pe o le maliu filemu matua po o ni ngase ua leva ona faataotolia po o ni ngase o so faafuasei po o ni eskengi foʻi po o ni faalavelave ona tutupu faafuasei ia po o lou filifili a o e faauma faamuta lou soifua toʻatele nisi ua lē au ai ma lē au mai lenei taimi a o le faafetai a iai le atua pei ona masaniaʻi e amia le toʻaititi ae tuʻua le lalolagi ma i tatou e toʻatele ia faatalofa lenā moʻomoʻogalofa mo outou mai luga o le polokalame ia ona afe mai lea o lau faatalofa i latou auō ma paaga faamalo atu mo faatalofa atu malo le galulue outou e tautuaina aiga watu faapitoa lau faatalofa ma lau faamalo ia outou tautua vae ma le tautua lima o outou le tua i ai me faia aiga nuu a mese foʻi ekalesia faamalo atu e tautele o fai galuega i ne galuega ofisa e totogi mai tupe o le vaiaso taʻitasi po o lua vaiaso ae o lo tou afu liligi i le tautuaina o aiga e lē mafaiga kokogia ia le kagakala ia lea kaukua a o lesi tagata ia lae na le nofonofo ia ma moe ma faatele manatu ma savili e lē o e la le feakoe lau kala a lau faamalu mo outou ma lava o loo faia le fatu aiga tausi se o tatou atunuu i Samoa ae maise foʻi le tafa tetele o lenei kelope faamalo fai o le faiva faamalo le lē faalogologo tiga faafetai le toutoutua o le toutoutua matavela o le toutoutua tuavae tualima ia ua manuia ai aiga ia maise asi o tatou atunuu i Samoa i latou o loo tautua ai taumalele i fafo ai o loo susu e le faamalama ma silasila i aiga i le nuu fioaga e kalesia maise o le atunuu faamalo fai o le faiva auā o le malia i o le kako savaliga le ua iai o faalavelave ai e lenei taimi e ia le talitonuga ua fai aku e kagaka i fafo o le kupe kusa o le kupe a ia o le tautua ai taumalele a o le iekoga foʻi ia ua kelega faamoemoe atu iā tatou ae mo le silafia soli e suʻegofie aku le kupe le kaimiga i lo le iekoga ioe matua i suʻegofie a le tupe i tusaga i lo le ietoga fatamanu Eneteria lupe o manu malo asi o le vatu i Hanoi Vietnam ui kofiolai mafuaga o kaofi i ono lo ai to le tunu a faapea e moni ma faamaoni ua kasafia i gai Vietnam famolemole fatamanu au kilo saʻoga o le igoa ua kasafia i gai Vietnam Hanoi Vietnam ia le lana ua utoe o kaofi o kikilokoga sole le maga ia amu ia gikagaka o Vietnam e mafua na pei e logologo a Vietnam ia te auā ia foʻi lele malota iloa ona o le taua o akuguu o le kaua o akuguu foʻi lele ia kaua rogalua o le lalolagi kaua muamua e ofo ia kakau o rampo kile le au Vietnamese ma le au Burma ai so koe kilokilo kula karosia la ia ai o toe maua mai la utala le 10:34 wait a minute in the morning il tai au te lo tai au por fa mole fataman le foi la ye ma le sika kale tau veve sua fo oi vai bo o ka miki sale la valu i Vietnam il aso coffee kafiolai
ia fata lofa tia tau veve ma fata manu ma lua ainga ai po a fo ilua me o fai ngai Vietnam po ia yo lua ainga po le me fo yo lua tu ni fata la inga po nga luenga po seila o a lava vaenga o lua tu lau ele ina be safe ioi talo fai fa malo atu vai le manga ia vai yo o Vietnam ma li ile mai mo mai ia fa malo atu ioi ia fa aftai fo i malo sa ile malo ai a fa bela o le ke ruo ngofo inga o lua kalangafa o lua fai ko o lua ngi Vietnamese ka fiole ai se au le yo ngi lua fanga le mix le mix la le ka ko wala nga sa o ile nga ya manto jo manto no i laudi e ke saulo mai Samoa e saula wa vai se ka mai ki voilele nga fiu se ke ngai Samoa e ke saula la e ngo fo mar pa langi o ma o lima e ki vai le ke fai akuro i sorry ma ngai fa mai uso o le makua lumi a yorka wi aka ko fa fonge ada makua ya lumi to ko ki pe ana ko me mera ka mo fata man ka mai ki o le lupe uruiva o isole se va ai fata man nu se ta mai pole meli mai pole tonu le mele fai o ina Vietnam po se me manaia po lan tu ana no foi atu ka fe la pe la ka mo o si uso ya sao le o isala ilu so so aset le tele na fai me foi na video le alu ko i me foi nga ngofo nga pa ia le sa le tele na va alua mai male fita marka ko kamo Vincent si uso le fa sao le ai orka kala le wala ngo Vincent sunga ya Vincent o la tui mo ngaruenga ala kamala o seti orka malo o kala ngafar kenge isala ilu no fo martene isala ilu sa lo se uso le kausanga nen ke ngai ma filo ai ngai mga malanga mayo isamo so le makua ifa ke ia wer ko ingar nganga isala elu ka malo ila na fa na weto lo se na fa na tama jubiju wa ka fa penga so o kirkiro o va ku malo so a fetai io i si au seila wa la kamanga seila pe ingale ma sangi mai ya u tiri fam tala tu love story o se uso alo wingo fam talanga o le le yo langa fanga o nga foi la le mix le mix lo fa kwai le mix foi le ka ko le mixing o le mo popo marcalo el mix va kasi pe vela tato ya le ala ya i matama yo le ke va ya kwai ya le fama yo o Vietnam ya le ya talo fatu ya ile dei vaenga o le fia vai foi o ingi ki ua o le fai mais kamo ya si vaenga le o tau veve ma fata manu o lai Vietnam vai foi o so mai fa pe me o le ki kuam ai o le ke ngofo inga le i sai pipi enga o kako ai o le mix la le te fai atu ai mix la re koko Samoa ma re koko Vietnam ke ro e fanga ngau mai o le au dili kamalanga wa pe a Chinese e o fa pe runga maka le a Korean le Japanese sa o ku le le au la le si vaenga vaenga le Thailand le ai mix lola wa palu kula ia marka ko popo le marka ko wo le le wa ko marka mi sa moi nga par kamanga wa ko la ko fenga kiro o le fenga ngai sia wo nga mai o America i ke mo le mission ma ro fa mai
e ke rongo fia de se senga o sa pangi mo sainga wa ka ko sainga o sainga nga va ai ko ai maka sainga kamaranga ai kangoro mara kamanga ka u mai roia kia u se senga o maka fa mai era vauriko a e fia sila fia la le se senga Chinese ko ya le e o runga le Chinese wa ku ya mai Korean le e o ila Japanese aru sa o ku le ai ku sa o le puiki ai mara ka u le pupula e la vea umane me le fa ku ya ai fa mai au kamala ia le i Burma Thailand Taipei le si se ukor para langa kasi de kanga mo wakala wa leva ngai o Asia ai ka ke lo ai la kuno mare Samoa kusanga nga papa iar koko Samoa I koko yo Asia le lunga le lalo le sasao le mimingi la pokopo kama voi pingi map pingi ale voi la pokopo ta jawon marolonga a foi bai si kako mesidila po wa kongu na maka le mo godfather pe a mix pe a palu kako popo mar kako galo mar kako palu fa kasi male alaisa mare chapsui mari chau me Jajor marolonga se fa o jajo por cara SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high quality steel, metal and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Affordable Funeral Services. Le whalemali wa tama whanau sa moa I tu tono au kilani ni usila nei mo oe malau ainga. Ioe, Affordable Funeral Services, le tali mo taimi o ti ngā o le maliu ma le oti. A whaia wha afso o tai mai le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. O na mātou o atu lea ilo tau mota, tātou te tale tala noa mo se tau wha maa avenga, mo o toe sauninga o le pele ia te oe. Whaafisa o tai nei loa matangi a mosa, I le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, po o le Facebook page, Affordable Funeral Services. O le no whanga mua mo pusa maliu teu wina I mamanu wha Pasifika. Whapea so o seata, po o designs, e atangi ai lo lato soifua mātanga o fie, ma le au lelei. Whaafisa o tai loa le o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription
helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. O le Os Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney. Whaamauina o le luai au unanga o le whale maliwa Samoa ma le Pasifika o whaawai nei Australia. O lea ma u mia sa oloto e tama whanau lava Samoa. Ua silia ma le tolu fultausanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa i le whaafoina o lau unanga ma ua matua fo i le iloa i le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malao ai so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I aile whai ngā malanga mo le ua wala au I aile atua. E ave se aile atua tu vale ma le mautonu a inga whaanoa noa e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua I le luas fulwhae tū la I le fitu a solva yaso, mātou te ngālu lua e tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a e leo so mātou manao. Mo le fia malama lama a tili o na sila sila mwhai tau malama lama lea I le mātou tū lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaari mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua o le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le mo moe, ai tautua ina oe le alofa ma le wha ma avenga. Jebero watile o joe se furu mara 5 minuto le talo li tula 5. Tale 5 tato kolosi tato fa tale noanga mai Samoa. E le neivanga o le afiafi, fia failo atu ia o le ua no foia le no fo tavita. Godfather ia sunga le atua. Mar foi ia ele neivanga o le afiafi. Ma lo so fo mo ia lo sunga. Ia so fo mo ia asiaka fia fa kasmai moe, ia fia foi. Fede ya kule pa ia maro ka ko ku yo kurang fa lupe ia fa fkai de fo le ko ka ko fede ngi ku la las o le te tau mai o le e tau su e tu la research o le e ai le tunu Asia o le vana e fainga ruenga ya sona Vietnam North Korea o le se ia mai ngala sa walanga o te lo pi tau le tritonu tanga te lo tala le te fai atu e mata e te tritonu e ai e senga o vai kau ke ka o foi pingi makapinti le va ai la ye mele ne o fa ko si le kamare ai si la yo le kamare usa makai o le sa va ai foi le pinga ka senga nga mo wa si le ala na le te fai tu ese ya tu eso o ai ko ngale pupula vui wa si e nana o fai tu langa ese ele o senga langa o pure ka ko o senga ai na tau mai ala utamana na te ma ga ga Oscar ma fa so ronga mengonga ai na tau mer tanga tali te utu inga ese senga te va ai si umata le kere sa bo me sa ka bo kere bo o ke kau va ai ku ia mau o le sa ko si la ia mau yo na mata e tau afia me e tau tangia mai ai i Asia senga mo ia mau kwa senga la sa ko si la foi le ia mau o le ile tatitia mai ona vai mata ma auta fauna mata o le ar ko inga senga mo senga foi senga me Mongolia senga Mongolia tama ye ola yuta pau kama yoka yuka ola ia fa mangingo upula ngai AVCC ka fa pia ka ye e se ska mo mawele ola ile
o sa ola le sino yuka i maunga Ia. Kamanga kere ngala ko sofanga kwa oio. Ia. Senga me Europa. ia le tiova ai tama e fia se sofa tua oi e fia E wa fo o winga nga kanga. Sofa kwa. ia le tava ia sila lu mata sila o le ate e ka mo se senga pe e se ku Senga sapangi na. Japanese Kamanga fa alo Ke vaya ko ala mo ia de angala biosi. Ai ke le ka wa ke le mano ro ko Japanese nga fa alo. ia okay la ele le senga sa pangi la le tama ko nga senga ni makule o na tu e fo nga senga pede Ia, e piko senga. Ko nga senga o IEP. Sani vai na tu ya Oscar le fakaro ia o senga fo ye pe o IEP Wa IEP. Ko so IEP. ia wala ngor ka unga ngari nga wa ka ko fa mo nga pilaso o me sori pa mo ko senga o makar Nga, ko so IEP maka. ia o tatu tala noa malo atu o tau uma i o tama whanau o Samoa lea au mau i atunu Asia Ia. Filipingo Singapore Sainga Iapangi Thailand Korea Vietnam Burma Filipina na wa ma o tau uma fa malo atu malo la vale Hong Kong Tole kele o kaka sa mo le Hong Kong. Ma to filo i te bina na matu o ile. Te to fitu fo ile. I nei tangata sa mo na matu filo. Fa tai por kala mene o le ua e fai mato o manga fo ile le mo ilato. Ia fa tai ranga le o le tu. O le tau le lima mo o le tau so te inga i sa mo ma le to fa ia ape. Ai se tau tu mo mo. Wa e fa te atuna ia so soifua ia. Karo foi. O le sol a to anga o leon o se furu ma le lima tausanga. Kasi la leo vai kupese senga se umaka su e pore al senga leo. O le fionga ia mo fanua tupai macheta Emma Sanflavi. Ia ele to tau fa iloina le foi tamali ia potina. Ia isila foi por kalame mal le sunga tila e pa faftai suga. A le so a tolo no suma lima. O wo pegi sionga. Ia no inga i fio ka fio ra ro ga ngai Ioi. Alu Ioi. Su ngi palolo mo. Ia. Manuia tu. Manuia tele le atonga lo wona so lima tu sanga. Ioi, se matu tina pere lo faanga mai lau fanau, wala fanau. Ai fa sili sia umana mea, sia uposia Larry tafe mali. Ia. Ia, fa tai lo tutua, fa tai ono lo so fu o ona mali tutua. A tai le tua ono le faanga ina fo yo o le tina. Lo swafa tele ia na or kenge fo yo le fionga le seuka akia ya matou sa taua e tu pa i mai ai ia anu e tele lo wasa so fu no so malima ia ile so ia to e tulu ile tu ni si tau sanga si tele ia ai fa tai yo le ata pena e tala lo pensiona ia o pensiona mua pensiona nga ka nga fa so mai aka ka nga tina ile me Ya, o vai agora pise sengar gakale. O senga mau ia. Ja. Ana nga kelinga. E mo se fa lo senga, a senga mau ia. Ah, kamera pe ka lo vea mai Korea. Korea foi no. North. Ia. Kamera nga ngadi. Ia kamu kongjong. Ya, vi ele anga le tu. O le sita to wa so fana. A to anga le lima se fulu tu sanga o le fionga le fritua ya nifo ene samania. Maru e tele atonga lo lima sultu sanga si o mātou tina pele lo whaanga ia mai lau whanau ia mai se fo o si au tautonga o le wharetua o le legend ia toa samania ia karangoa lo ia toa kau ke karangoa kaka ele le yonga vai el skip Ia. le tato Le wingi fope. Fesi first 5 to for Becky ale tato 7 se le manu Samoa ma tato au suli manu Samoa ia maruele atoanga o lima sfurtau sanga o le fionga le faletua ia nifo
ia ile faamuliaga le tua matoe faapoponisi tausanga ia se tele ia e te soifua ma tautua auauna o si fundraising lea so mai ai o le fundraising lea a se tasi o atalii e o tara ai faafoga mai man wo vatua i luga wo filifili e vatu i luga ona o le tāua o le mafuaaga lea e fundraiser ai si aiga e fisoasoani ai le malaga si o la atalii this is our final fundraising for my son as he prepares for his ambassador trip to Korea. Okay. E fai ma representative o Tara. E le maanga ia sole. As an ambassador. Ia, so swani lea. Ke ofo ia o koui o Tara ai ko le lenga wai lunga uma informations. Ai mai se foi o address. Ia, manisi o lusul lima tala. Sa pasui o le lamb o le chicken. Ia, o le sosisi. Pasta salad, ia le banana, ia o le tātou woka i lima tala. Ai mau foi la ma le tātou pai fala. Mau ma le tātou pai foi le. Na ua watu uma i lunga ia na ia tātou information le na. Ia, o le tātou delivery. Ia, e ma fai foi, o le account le na ua i lunga. Pea e pre-order. Pre-order nei loa. Ia pe ke text le numero le na utu ina mai lunga o lua o fa o valu tasi lima ono fituiva. Ia confirm mai. O lo sao fo ile na. Ia ile whainga malanga le atali ia tu mai. Ia mo Korea. Vai le kake karango mako i confirm uma ASEAN ngefiafi. Malanga as an ambassador trip to Korea e represent Otara. Ia kako fsoswangi. Ia ile na fa moi. Ia o le na inisi na vaenga ia se uma vatu le si taimi fa uni so tatu wa fa sisilanga fa wa le to malo o autalia ile tatu wa so tainga ma le to fa ia ape ia se tawa tu le atu wa ile sa o le raid lo sa sa mo maka u kia di ile aluri fainga leo tu langa i wa le fo to au mai fa ala wa tele lunga i le page a leo ia ata swafa ia ai mai se fo i o ni fio anga ia le to te sira mai o ata ni o le mai sa o i lunga page leo ia to te sira mai ai ia ila to fo i le ua mau le ni te mile ia to la so finga o me le yo le kupu le fa fo le sui kom singa fa ka mai yo la active really yam kanga leo I think ole me muri le sa ngai le rating of the market ko ye pia le mo wai fa pe ko li mai ka ya ri ya ko lu ai ka mai ka a fa ye fa ko ngai e sa ole me lo mai o san por ko ka se le rates ka mai en november o varus fur ka malo se furu lima fingi lua su lima kausanga ma le iwa kausanga lenga sau pa pe o fa ka o mo kwa ko kele aso le o mo kwa ko kele a le wala ka ka ngile ba su mal fiku ya la ko o la ba pa ke ka ko malo tasir na vaenga ko si le ba fiku ka yo al tasir na vaenga se yo di fo so teo hopefully le so teo no mo start to so te inga pe fo mai fainga malanga i America sa mo fionga le komsina o so itu langa mo le time ya por so komsina le tu mau a onisina fa facility mana ia i or ngaluenga ar facility o lava ka ko facilities o lava poku i kangu malala ai mai se fo ila le tulanga o le pakeki ia matulanga ele facility ia kupe o le ia kupe ia ai o le lakule wala ukua ia le wasavali okay lo le masina le nei fai ungol masina le nei anga ia February e hita ia ka ko se la fai ngo kanga kai ka fia o la kiki kai mera o ko kai was fo ia le wingo na al fisili la le tate fisili ai o lava le ka ko wa fai pui ia o okay lo fai o le la i la vai aka ia ma i ngai i fefo
o fe ele si le o I mo ngalo ya tia ulisi le youth le fal pui foi le mo mo talavou mo ngar sei ko mengi me si rungo mo ngar foi ya kia ule ngole o le no fo ngale nai ya ile po o lo manu e po fe ele me ngai o yo lea ya mo le fa malo ma le fa te o lo te vai e toli inisio tangata ye mau le mai lungaka o nisi foi sa afia mo sa afia mo ya ko ke la ko nga afia mo de a ko me ho ngari fa ka ma fe no me o le ma fo me la ko sa mo ri mo ma se ku la fo mo ya ai o se taimi tatou to langa le o tatou no li tu la lima le o mo tatou so ta inga ya male fetalinga ya ape o le tamana mo e male tunatu le ulu moenga so fara e leto e tau whae noina le tūlanga fōi ia I le tau mawhainga sai ai le whainga bālota na tuana iatu e leto e tau su la fōi le tūlanga o lana tautua ma vāenga o malawa ai ua o manatu le a taua talu o na manu mai ni suinga I le aso na nafi manisi o tō whinga wa tō whaetasi ia I le whainga malo ia ua o manatu loa ia la se ta patu li le tama ami fanga pe o tale nga te fale mare ele ya ta pasa fina ngalo stasio ta mama tua ya o se tula to fo yo le fuero loa o tato watunu ya so no foi fina ngalo e mi se fo nga umar paloka ele to mo se stato wa ya fe so tenga o yo le mo le taimi lo na lua I lungo le tato por Colombia le tau te ya fa tulima ma fa fe lo ai fa manu ya tu fo ile tau sanga fo ya mali umaya betala bai au lo fa utanga ile tamba na moe mana tunatu ape le ulu moe nga sofara I lungo le tau te ya ni vanga le fiafi ya I fe lava fa fe lo ai fa ta lo fa tu seta I lo to fa mai malai le fo lo tu le fo e wale por kalama le tau te ni ya fiafi ma ta lo fa tu le tu la ngalo ia I lo to fa pe fo ile ma fe lo I lo fiongan to le ava por la suma ni atawa ia o lo lua sa le tau te dua wale fa mo o le tau toina le tunu ala nei le ponga fukaina le manu tatu tunu le por kalame le tau te ae e fia o foi le fa fe lo man fa talofa ia I le tapoinga Samoa o e lava le au e mala o tapoinga ia inga matama o tama foi mainga ainga lofo ainga we ainga papa ainga o mai te fai tia te fai tau mai foi te fai for pulu le ngata I leo le tapoinga ia te oi tu mon pule tu mala taua ainga le taima le to le fuo for pulu to fio le tunu ia le ngata foi leo le tapoinga I le pa ia le fanga nga to fio le tua so se fata fai taulanga ia o lo va penana no manu ia wa Samoa ma se luma na I manuia ona tupulanga o lalo wawa ia o foi le fa feila I le tapoinga na to so mai sai wa so ma vai flo fo mai tulanga sa ole sa le mo le la wi le sai lu ia le ngata foi le fio le patui ma la wa to o wa mo tele le su le la au mo na mutasi ia ai mai se foi o pa ia fa le malo o pa ia fa le tunu ia o madu fa de tala le nei tu la sunga ile a wa madu le malo ia la o fionga ile tu ia ana tu mareni fano ia mala mo sofo le ngata ile o le pa no fotolu ia wa fo ia su yo fono su tofia ia la o fionga ile ni pa mia ma su yo madu le kapeneta ia le fonftala ma parmene ia lo fionga ile fam sinosini le presidente o fam sinonga fno so ia no manu e di me mai ta io le fam sinonga ia me sei fo io le o ia tele wa ia le mo tu sa wala fior ko van sidi mo ta prenga ia le fionga le presidente e me sei fo il fonftala ia masun manu le fono ofa tu la fono me Samoa ia te li mai na ua sa se lua a siata
ia ne te winoina ia lo to o e lavo ane o le whamaoni ia e tau si wa tele wa ainga tele o Samoa le oi alo fo dilo maiava ia se tasi o wa ia ainga o le tato tunu ia unga pui ia ainga o Samoa ia me se fo ide kioro whionga to le ava se o pa ia o sa tuala e langa whainta oiru wa ia ainga aya la fala fo tu na danga o le ia taua ia wan to whaani ia mai se o e taitasi wa whatu mo puli whale mnono ia e mai se o pa ia mau saan whangitare vea ia nange mamare soi fualau ni lei i le whaafonga Samoa le ni fia ia ma lore soi fua ma alo foile nange malia fiafi ma le tatu whino inga Tati tau whai whatalo whai leanga le lei ma le whamaoni o le tua lau talainga ape ia le a fio atu to o le ava o le tamatau manawa wa le ainga sa tuala ia fio ai le la au na fausia i ono ma ainga sa i ono ia bise fore to o le manino wa le au pepe ma ainga sa le au pepe ia fio fore tapa au fasina bise fore su o le maupu na fadua tau su fo ia o tama ia e pola pui e lau fa auto tanga o le tama na moe mana tu na tu va tu ma tu e to o ve amre ma manu fa al fitu malo ale na lango fatasi e pe o le tale le la au le tamaita e uiwa to i tua a polima ua mai a fo i le whainga filifilinga sa alo whaiva iai ia le tato i tu malo a bese fo i o lau fa auto tanga ia ai o bua e masa ni ai whaiva fa penei ia e le mua umani va se lua e ui o lea ua manu malo a i tu langa o le vaenga fa upfai io e lau a fo i o le fiso e lau o le tolo ia o le ua la tasi a i le maunga iolo ua sao fanga le whainga taulanga sa e osi taulanga ia o le ua avea le whaamua i o tapa au tausi le fionga i le la au no fausia me lea mo boli atuai fo i le whaamalo ma le whaamtetele ia a matanga o le nei tausanga e mese fo le la tausanga utona ia tu o a maila u wha tautanga ma le a inga e mese fo i o le solonga o le whainga malanga o le nei tausanga ia whaamtai mo le sini i o wa tapa fo tulia tama e ta ua fo i wha mo manga o le whainga whiringa le tulu ia an moni ia wa ua mai a le whainga panota ia i ni o whapena lava o le tālonga o mene o le whainga panota o meo porkiki o le tālonga ua fo i le whamma wha wae e ngasa e le tangata pēa o le whamma a le mea lava le te sida fiai i le whaafonga Samoa e mese lau telainga vai malai me se foi a to le ava por sunga le ato e mono panota o fai finalo le tulu o fai finalo le tumano e le se to e le se tu vai to foi be te fia be te le fia the people have spoken pa what me fai move on e le se me ta to e ko di si ma tau sanga ele uma ia so fa ia so le ia le nga fia ia ta na we sauno me voi le pi fo dinga mai ia le ma mai le ta longa o le o mo so fo le dingu ia ai filo i marvar fit sa wale yo taria mo fia na taria le yo o fina ngalo le tu ma lo le la au le fausia le sunga de ni forma ia o le na e le ia si me pa me la lango fa tasi o lo ave le tablang oi sunga ko mai le sunga yon ia o le wa ia mai se la ia da wa tu de foi o mi star cabinet o ia o se la de mita mo fia hafta ia fo de ni par mia mai se la fi ia wa fe nei le suyo le nei tu ma lo le jonga la un fa si le sunga yon e vem se tasi o tu o la cabinet le nei fo i pai malanga fa rat ma lo fa tai se tai mi fo i ona tu le oni fa sili ale sunga le atawa ai ole a mata tu la i nei vai nga fo i na ua mai alo wa e a fe ono le tu langa ele nga tole manu malo ole fionga ile swafa po tapa au e te tausia a ua pale fo i le minister o lo fa sili Wale vana e muni tai por kiki.
mai fo ile taimi o show tu a le to na ma le laina ta se fo fita lai ta uta u o le mota no no malo so fala nga ye se va nga na e mai tawina na tupu mua ua mingiska lo a koa ya anga fo ile na ye se paia inga na e tau mai taua mama na tua mai na matua mingiska a ko ele nga ka fo ile alo kasi lua kolu fa e o a fo ia ile fionga ile tamaita i sui fo vitala ile mama le tu ai nga to finga fo wa ia ima a la so fina nga no so langon nai le va inga wa mau malo mau manguia umaya ana to fi minister nei pa ia Aptai siata ana yo le fsili le la volta to mo tiro mo si le fiene nei ele ia se me mo fa pe tanu na fa baile malo to tasio sa mo ona si le fia ma tanu wai o foinga politiki a oina sa sa le fao ma ni biu to fa de o la ver mo tu le fo ben parmia ia lo de fina ngalo foi le ina ia lango sia uma sa mo ia fa so podia sa mo tofi o le tunu kwa mesela tofi foi tawina ni per capeneta peita ia le uma sa ni foi le se tamani ato suya fai tu mawar fa vai o le tu lango lo ia le tanto politiki le temile ma tu wa suya ko tu lango wa ia ona e taluai wa malosi mai le whainga vaenga po le party system. Pei taina, o le esa esenga o le pālota nei. Leanga lea la patoa o sa mōli me tau le snap election. E le i o mo tātou se snap election, o mea le snap election. O le whai o le pālota, ai le i o le taimi e te tau o le whai ai. Pei lana sina fia. E pei na ana, umma o le pāsi o le tala rutupe ia me, le sau ngale na me uni lai au poso ai whaino man balota. Le la pe o se me o whafo se ia, sau hoi na le iunga. O le alawa ua fo linga mai a le whaaturanga no le iunga. E le maasani e o le whapea. O le siri se la no lai. E le i whapea se me na whaingo fia, fo le tau whae le fiona li parimia. I le tau sa i lia o i la tau e a vea minister. Ia le ala tau sisi na ia. O i lātou o malawa na tutu mai le lua se funu lea na lango ele. I le ni pārimia na toe fōi mai whanga pārata. Na o ko meki ar fōi le. I le minsta. Vanga na ito whai a ale male. Ta mama tua ia tea den ave ala whenanga. Otherwise, ana wha pe whenangalo ia to ina ia to robatu ia fionga i whaipuri. E lonu ina mauti noa fōi le. E ori ina ala. Na uma no le vangana ona whaingo fie lo le ona tutu atu roa iai ma soa whau ila tau ia pēra tau sisina iai o le tintilo iai ma na vai whai tumano sa o le rei oi a wā ana rea sui whau whatalai o lo ua whapea lo manatu e pēra fua iai tamaitai o mauta ai ua ministalo loa tasi lua tolu wha ana i mele ia ai peitai ua me i loa ma se atu le fionga a whamasanga i sui whangutara. O se whaea fo i le vanga whao whai o ne se hasa fo i me whato anua i a sui to maitai se ei tofi leo sui whangutara. Na me i loa i nā i a whamasanga ia o mautinoa no e le aila e mautinoa i torua ia ana rofia la se e tofi ia. Malo. Mo te tau. E minsta o marto fa ia wero fo tu malo sai di malo ri tu malo nei i la fionga de to fa vai mara ya ana fa pe fo e ka penita umana ro fio tau da no ri tu malo fo ina sai dia malo ia uma fo ina tele a inga tau si ta to fa ro polo nei vai ta ia malo fa ro se o ke fa mai ki anga me ape ke fu wa io o ko le te wa te wi se vai nga tifi sa no ai io ne o e ko fi vai ma lo la marca si ai nga ka sofa ape ma lo so fo wa marca ko
Poro ke ka ko kumalo. Ia, o tae au. E whaasolo i le interview tae au ofisa o le pono. O sa whai e lima. Ia, te ua sauna wai le whionga le ni pule, whionga le mista. Ia, e whai anda. Pauna atu la tae au e whai ia. Ia, o tae au la le whai interview. O te iloa e o le vaso le. Lau a toa mai loa. Le lisi le whionga le mista por whai pule le tu mana. Ia, le vai na sfuru fa popo e ma tangata whangadwenga ia la whanga solo tau le interview le. Ia matai noa na, e le ies whai noi, o le ae wha moe le whionga i whai pule umalana, whai le interview ma whai fo i le whiringa o e o le a tau fia i ofisa e tō lima ia, e ngā rue le ofisa fon whawai. Ia na whaala wilo a tō lo le o le, komita fon whawai, a tō i ma le whainga rua ngā fon whawai, ngā whaaror. Malo whawtai. Ole se taimi tau te toe taratara noa inisio vaenga o le porkiki. Ai se I turi mata ngau le ufia le tamaita I o sina o le aso ulangona. Wale wafo ina talia ma mai moa mata no nofo le mamanu lau tero le tunu uma I la dou na lango le wha moe na ia whatu la I le malo. Ia, po ole se tofinga o se vala aulia po se vala auina. Ole ifo I le fuiniu le lapalapa I tusa ai o le toufo I tautinga. Pei taila o le asona nafi lea na manua neai e ui wa vave fo I o na whainoa mai anisio o nusi pepa. Ia ai le I fomo lai singa mainga ia se saunoanga aloa ia le fionga I le lipare mia. Ia ai langa o tatou o le mea le o le kalauso mane ai oso o mea walewa I tatou o tunu e le ni mea fo. Ui o lea. E le tu mamai nai le maualunga o lo vala awina wa iai nei fili ai o lua mara fionga ia fui mapuao. No tau mawhai so te ia tūra fionga fo ia fui mapuao nei fiafi peitai. Ia ua pisi lava sia na fionga. Lela lea. O lea so langona. Ia aisa fo I le expectinga fo I o le tuainga le o le vala awina ma se tofinga o le a faitasi ai le tofa le whainga manolo mo fionga se I pari so finangano. Ia, o le mea lava siata watu le whaponganga sa bomalusi. Ia, o le ele isa malatu ia tauwhi. Awa o le mea mo ia, nau male le whainga palot. Ia, oa whangasolo foi e tūlanga masani e me se foi o na ia tina e o tau whai e me se foi o tau whainga o sia matunga ruenga o le manu o le atua o lo whausia i. I vasto uta e la lango e foi le sunga le to ina ia uta mo aununga le whatua ia. Te ura male whai o le kānesi. Ia sa anu mato malanga so. Tupe ia re whai na so sani. E tau ia e tau pālau ino ina o sa i ngā saini. E pi o le bela na anu ino te teimi na o umar pārat. O le tau whainga hoi leo le so sani te mato rotu mo te mato kānesi. Ia e peita ia e le mpai lava ne tua. O mai lava ina ua mau hoi whaino inga male tai le tunu. Ia mai foi lona finagalo mo faria foi le ia na finagalo I ngā rua peo le tau ia sa o le memoria sa alangona ala whātau wa te ana whai atu I le dino man atu e se wala awina whapea ia e uirea ia ua whailai ma mai lona finagalo ia ma ua langona foi le nganga whātai I le finagalo le e whātutuanga wala fumai mai leila I titile nei e leila I titile nei a tō whina ua la fumai le whianga lini pārmia ia mai se foi o le langa mai le kāpeneti ia wane wha moe o a wai lea I le komisi e wa aia ma ngā dua whātasi foi ma le ureina ma le ai o au whingā rua ngā maro ia a pei ala na iet whaino inga I laso ngafua ma le whianga le pārmia ma le teitei whono foi ma le sui le mātou komisi a hui po au ma le whianga te whono I anu. Ia ai mai sei foi o le whino ainga ma mai foi pina ngalo parmi. O ina anu te lango nai le nganga whaafitai. Ma wa foi whino ainga ma te whono ka tantala mai foi kam tantala mai ni sau tūranga lo a ngai eile te pūrenga o ngā ruenga maru. Ia e lango nara nganga whaafitai. Ia wa ngatala te ina ngā ruenga maru e te siwai waspu. Ia ai o le wata toe o atu le atura. Ia la ngona ina ngā whaapetai le so soni mai o le li. Ia o a fo ia tō whinga pe o na whiriwhiria.
ia wa le fa mo le tau ina le tunu o me ta wala o le tau tua le tunu e nei si me i nei me tu ranga tofi a wa le mai o sina ngalo le o le ni pa mi ma le cabinet o ma tau nei o atu tau tua le tunu malango lango o wa le fa nga ma o ma na ma na fa nga fa vai ia ma le na tau ko i na ba tau o tau pa ni e fa o fia tu o wa le ma wi lo tele tanga to ta tunu nga fa lot Ma lo fa te si ofisili ona la fo ile le so le a tau na ia na ofisili. Ole ele na mane la ina ape. Tasile nei matanga luenga na matua mapu e mai lunga i taimi ole saur tape nanga o whinga palota whatopitope. Ia po ole whafosei. Le te leo whina ngalo malangona pi fōringa mai e whaalea a kele kulo wa mainga o ngore te leo i la tau na tusi pi fōringa e lau te lei talia tele le swinga marse o mai o le whainga malo ale fast. O le toa tele fo i o i la tau pi fōringa mai ua maua o la tau ma fau ma manatu i le system ma le administrations al HRPP. Pei taina ua mai a mai le whainga pālota le nei na tuana i atu. Ua toe whaatuina lava whaatuatuanga o le atunu u le fast. Sunga lau le maali e toe whain pāle mia i a mese fo i o le kāpeneta ma le whainga malo. Ia, o lela ua fou isi ape fo e mato of malo losi ua avatu tutonu e whautuaina le komiti, le tau komiti ma le pūlenga o tangata whainga runga le malo. O ani nei vaenga e ono sila lau tofa ia wai le toi nama le laina tu lo foi o le tofa ma le fautanga ti lo foi o le lango le tei fono ma le fionga fui ma puau ma nisi o le ia ise fa ko fala inga foi mai o le tamama tu o le to fo o ani si o vaenga di tau ona toi tapu e le lei ia o nga tasi pea le lango le fatua o ia tangata fainga luenga o le malo i lea malo ma le parmia e autova mai le tofi. O le ringi whaapatai a siata. O le nganga fia malanga whaapatai. O manol mātou whiroa inga i ngā songa tu. Ia ona mawalole o le mātou whiroa inga i lalo le official PSC mal te telefono. Mai se fwoi dao le CEO o le whaina tuse PSC. Ia na mai alo. Ia na sauno mai lo le la fo mai nei pepala ia matan whaita waima. O le awa manino ala matarawa. O le PSC, e ngāru kua i lano tula fono. E iai o na tula fono, wa umma o na whaata auto e ngāru nuai, tangata whainga roinga le maro. E iai mo na tayala, e iai mo na whainga whaamai. O le whaina awa la fo mai mea o whaitau. Sorry. O le mtamana ia, o te whaitau, soro o ngi ngiwa i molo kauru ni telo mau mea o whaitau. A le mea pita silinta ua, diga taua ma siata o le ala wa e manino le matale vai la faitau o la e ai taial o la e ai tu la fon a faila i lo tutunu e ai tanga tai le savali e ala tu la fon ia no wa o le tauna e toe o e soria tu la fon a lo nga na la tau o te noa la whinga luanga le maru, e re whinga fie. O le mene a se tama, mani a taua, o se fesuia inga maru. Lena iei le lua onua tasina o ma e whinga panata, me whinga fie. Wha se pulu tau sanga, e re whinga fie. Tau na sila fia e fia me, i le nawa i tau ma lana fui kurenga maru. Ma nan tatu wha fonga fo mo, le whinga tau le meana iei. Le foi lau tula mai te fai le palo te fatu tope po snappy lex. Le foi te tu sia aho le tu nu ile fatu tu ile tu sa mo ta si plano te ina e fiona lau de mali tu. Le foi lau te mai o le na malo ade. Ya la me masani. O le na la bo. Le vai ma fai sa e la mo ngoina sa e palo te e o mo no palo te. O mo. Au ala me fai tanga tsingalo. La langa whaatasi lo. La langa whaatasi lo, ta tia penga palota, ta tia porkiki paua le mea, penga ruenga lo, e tusa o ala tula pono. Aere ngata rairia,
o le lango i le whainga maro. Awa e te loa i ta iala, ma whainga whaavai, awa e sui whainga whaavai. Lesi nā me e tau se te e au tu foi whainga maro, e ese foi a la tau pausi, e ese foi a la tau. A whaira e a watu, ai le usi, ta i ela tangata na whainga ia. O lona winga la e whainga tāna ngā mua whatasi, mai whainga tā foi na mingoi, ruma le atu o le tātou sa. Pe a whete e na i le whainga maro. Ai mai se au whainga rua ngā le maro, o alo a tauturu. E whainga o fia lava le au whainga rua ngā le maro, pe a manino le mātau le mai. I le lātou tiute, ma le lātou mutata noi. Ia malangang whaalona. Maro whaftai. Maro ape. O le property job description o lau, o le walonga oe, o le board member, o le board member. O e whai mai o tau o komisina to tonu, o kusa e ei tai whono. Ai ma uala ma hui poao o komisina peta o commissioners. Ja, o mera na la te vai te pare e ora pia. A ora le le commission la fana a PSC, Public Service Commission. No commission ko commissioners. Ai la marca que Malo, o la con la bala lau pa e play con o fongole. Ja, o la o per o fa ko ye ka yala ma tu la fondo. O le mea la vai i komisi. O la tau e wa aia ma pūrea le whengaronga le maro. E la mele whatuai. E iei whenga whawae, ma ta iala, ma le arunia. O e le ala se si mea paule mea o le atu e whaile, whaile whaile fono. O na i tua mi tanga runga e se maro. Ia e mea whatu. Ia. O le ani uman whaitau mau pepa na mai. Ola, sorry. O le mafia fia i o pepa le ia taua ma. Ma e fwoi ma asiat. Ia tāna whaiatu. I le au te telenga, o la ua tintele, o le whaingofie, ua iai tu la hono e sāwa mani e ina whaingaro na umana mana. Ua e wa peo tu la hono, e se tu la hono mone, tanga ruanga aonga, e se tu la hono mone, tanga ruanga soifo marori, nei, e tu la hono atas, e ngāru rua eile, au whaingaro ngāru maro, e se dana isi mea peo, iala whaingwhawa, e se la na isi suya ingai, mai dete. Okay. E ni whawhikauri o le vaenga ale kanga renga le ke whainga so soang e kaiming i le vai mai whawha moro o laku loi kong. Walanga ke leo kaka e lau ke mai kauinga mea whaile kongo ma kanga renga. Ia whairo se wala aunga mga mia loa le so soang i whaile lea pe wha improve pe whaile lea kili le ngā renga ma kanga renga. O lo te tulunga ini a te wan mele. Ole au ngā ole komisi. Ole tala noa i tangata. Awa o peani whamanama. Ole paperwork i e whapera mawhiwhia. But it all comes down. I le whaungaina o le mahau whaunele. Ai mese o common sense. Peala na whatu. E pole hala pole roto tangata whaingarua. Pau wale mea e whai. Ole whai lo tiute mano le tofi e nai e malo. Maua ne se ese balunga whainwha. Vai se tu la fono tofi ia. Peala na whatu. E me foi e pio na sauno ia tātou de vai atu whafu. Ia peala na whatu. O leta tini a matawola sunga fuare ka amatai. Ai o lo te toro. E iei foi le so sani whai ona o ta whaunga ina foi no ta ita malama manino. E so sani ai i tau whainga runga mano. Ai me se ala le mene. O le vai whafu. O le mea nama nei naua mua se fiata, ai nai mua te ala le ni se. O le mea rea o le vā matangata, le vā i whafu. O le se ana me tau, wai amu ni whaila mu tau. E te lawa i le mene la mua whasana. Tu sanana e savani e toa mua whito ai matangata mua ne la mua whito ai. Tu sa e tau ai nāt i a tongi e suaka. Tu sa le stangata e hoki e na, matua le mauan mele na lati e. Pera no fer. O te tele o mea de pie. E ia whaasea ko e maro le tunu. Ia mea neo e ngā solo atu i tanga runga e se mano. Ia matau mo whaine ia lato mo tau. Ia o na fo i dola ia o le whaamariaina. E le ngatana le pe whaamariaina fo. Ara ia mari mea ve. Oro. Whata milo au mana i ia rio.
pe o tūlanga na au teino, iai ale awala fo ai whawhitau I mana. Maisi ao, papangaruanga, maisi a mene iro, tangata pangaruanga maro, because we are all public servants. Public service serve the public. Ele vai a public service, eu acho que tu olha, quando mer na fai public service, olha o teu tua, tangata ni o samu, palangan farot. O fia lava vai aku balau ia o ele whanga kofinga. O ngā rake mai kaunga se kofinga e kia ngā waa ai. Ia mai kaunga fwoi kai mio kako ngā ruengi ngusila ia sa vai o lau ngā ruenga leo le public relation po le baa makangaka ia maise ia soka inga ma whaare leo o whangangi o ngā ruenga me whapenga. So whawhakai lava. Congratulations for fia o waku o maua kofinga. Ar kofinga te kauli lei mo mang malo anga ba. Aftai. Ja, lei ata. Asiat. Faftai lo nuinga o le ua a alu lo fata no le titoe tilo antu a me se foi o vai nga ya fe to finga male malo si anga to finga. Ia, o tangata ia la tau te whaia whiri ngā fo i o re tele o tō whinga wha malo ma wha urulunga. Io, o na a vea leo la tō whautuanga ngā ili ka peneta. Ia, ma tūlanga wha pena o tama fo i la ia la tau te taturia. E la kou ke, me ire maru si anga ma re tei fono. E la tau te whaia ili whai unga. Io, hire and fire. Ioi, ma tūlanga whapena. O le vaenga tā ua a pe ua mafua iana nau atu. Le ngai le toi nāma le lai no o le matanga ruenga lea po le sekta lea fo i sisi upue. O le matua I tele ia o le ngā ruenga te tauna toi whai le lei ai. E whawhitai o lea ua avatu ia le tele o taiala ma whainga whaavae matula fono mo le sila fia fo I mali. A ia te au. O le tele wa atu o le tatou sāwalinga mai. I le paia inga, le teita inga le whionga sa whapito, ma mea fo I watu tupu mai. O le kele I o mea liki I kua. O le kele I o vaenga pia whaasapa suilo na whainga. E le toi nama le laina le keisi fo I wa whailangi le wholonga sunga ya paripano moala. Ai tasi fo ia isi o cases e ko mai lunga ka ngaka ka kaunga di poki ai ai wa isi ka mai ka ngaka I lunga fanga I lunga o ngai o le winga wata fa ngai le upule o fa lia solo o fa sapa su o fe lava sa ale light man ia le findings ala o fionga po lo to fa o lea e te faita watu pe according I lo so no o le ma kwa ka oko fa ka fa vai ma ta yala ma tu la fon ai pe ese ale me fa mai ele si foi ko kele. Ia matulanga o le se fato fala inga la le lei o le asi de sila to awani e telefo ini swinga mani fenga fa vai me se foi o fa ta tongo vainga ia ina ia I loa le tangata li poti ia I loa la na me fai me se ale melo le likio informations lau tofa por fitalenga. Ia o leo talai asia tai le mela wa nei e se ta wa e so se mea lava po le paresia, po le malo, po le company, e iai leo le channel o le communication. Ma so se ofisa foi ma le whenga malo. E iai foi awala e whai loa ai matau. Ia, o le mea le pia ne atu nganu iai le whenga malo, ma whenga malo foi. O mea le tiki o mei tua o le whaara lava o tātou Samoa. Sorry. Ja a inga o mama e hile so taka. E o mea nā le ai te tau nei roa tangata. E le I o te whaini whainga a inga. E le I o te whaini whainga e kāne sia, ma le whainga I tumalo, ma le whainga o le ai. Le a lato te whainga roa. Ma e whainga roa I lunga o whainga whaavae ma taiala. O ni sila ia taiala. O le mai le me fai nei unga mai le taimi o i tangata la whaasara lauri e o male channel o megia e le tangata e whai momoa a benes tangata a pe fia tangata o iei ai ale tangata o papitoa o la nā runga rea o le whaala wirori
ia le fa'aula e o atu la tamana ia o fa'atanga tai e luma mai le uolo atu fa'asalo ia ona o tifi lo le ina le chain of communication ma le fa'asolonga o mea ia o umana fai atu le tai ia le fai fa'avai la malo o le mea fai le pe ta'ua se tai le o tupune se o le mea pita sidi fai ngofi ai pe se mea mamafa ia tato ia vai la tala le la fai o lo fia o te savale tu tonu ma no foi la no male matu te fono no ma fia mai foi matu le suel si o mo le fela tu si o fa sale ma le ia o to ia ai po ro fa tu te fono no tu vai mai ia o ta to pinga le le talo fa wi fa smile talo fa wi fa smile ia o fa tu sa ia fa tala mai lo fa to dei do wow ma ia I'm all for it I find them o ke mi mo fa o io o el bala bale ne sore era malo sai wa ko ai no si dai pe no ifiki vai e che era qua vai hola ku se ka ke fia au ka ko e ka chava de ko de ka lo ka we fas malo sore ia ora e fai la no ka la vai la ka malanga le mo ka sau e fia ia ku la sau ai so fe ko ai mo ai bere go malo so ko malo la ge malo ma la ma e o soi na ia fia e o ngai le la ki fa pena e le na fa pela po fe ano ofisa ke abia I wish the customer services sa Samoa wa le o le o ke manga o ye makua ka mo ai makanga wa o marmang the customer services o in la o la o ya e mua tau watu ia ile tunu o ele e muri fai a con tau o ia le tau ia la tu ma pe ano fa ia ina istangata e to e fo ia lu mai e le fa ma dia ina le tau pula na la tu fa alunga na tala o le tau ia na o public service we serve the public o ta tau o ta au ta tau e o ta tu le tu e pe te watu o le alo o ai le tamari e le ai o e la volta na te whenga rua e te vai atu savani mai le tangata mo te masani pe le masani e te vai atu savani mai le tangata sau e le tau aloa e tu tusa o matangata regardless e li va pe te e fa o me ana ya tato e vai atu lo sau lo ka oi kalo fauso malo pa prema ai vai atu lo sau so ko i gore ya malo ya eso veo ia se toi tau vai atu le ia le tūlanga le tātou whisota inga ne te uwha le tonu mai ia te re lo iei whaipula le tātou sum e mana ia rwaenga le ua saunoa ia ai se toi tali ai le tūlanga le tātou whisota inga le sum le ia tau sofi ngalo ma ia o me la vale le foi a linga malanga ia el pan mia ma ko malanga ia America Samoa le o ka fai improve ia so ka ingo o fangani o me fa pengi fa technology i va o mo aku ai kere mo ko foi ka ko fanga fa pe o le whaataua whaatai fo i inisi o tamali i le fsosoni mai na nana vai beto sila mai o le feed merka ko informations ma tatou e fsosoni atu i fo i mo se maramrama ngalau tele o commissioners whaatai fo i le fsosoni mai ale sunga ia mali e tau le e fsosoni mai luon tatou purkalama ia i whaatulanganga e sa o tofinga ne tofinga o leva pe foi sai ia ale vena ale i te muto na iatu au le ia sai foi le late murtalo sia fosa i o tonu o commissioner o commissi o alfa samoanga nga commissioners o le foi o commissioner sinia ia ma le te fono o la to fe fai uma ia mai they make all the decisions tūlanga laualunga e li poki fo i ai ia le CEO mawa uso CEO e li poki le komisinga la ko ia usa li poki e CEO ana i le te fono
anga i komisi ia wa mangor komisi e ilong kai fong ia o la tau nei la tau te e le ni tama i tofinga o tofinga foi nei manga ruenga e tutongi tele le anga i le fengo fi ai se to tau ta lia le manto wa vanoa ia ma le to fa fitalinga ia api ua kango kongua api i le faku o le ngā ruenga lea fa public service le anga te sila fia e te sila fia le i ataua se to tau mafai atu tatu sum ki po mato po pito o ayo motule po pere ke le fongi esko inga kulole ole vaenga le ya tawa wa mo ke le kulo ele fa be mo te fai atu se situ e mala le fa fonga mai le tangata fainga ruenga le malo ele le loko le ma fo fa man to me ye no le to e ka kaunga le loko ma le ma fo fa ona e mala le i le mele la vatu e la utu alalo le wakanga kongo ya le siko mesinga o fa urunga o ko makanga ruenga o le ale wingo le mele tau fai atu a siata e ngango fa nganga upure wa mo kele ko finga o ko kele lia so le mela le ka fo mai ngai sa ngo yapi e o nai ta mama nai tina e o atu suru fanga atu le matanga ruenga po ani mata upupu pe ore pe mama o pa ge kare ko ke sa fa i mai e oi pe foi lele o mako e sa oi la foi kala ra ka ma for ko inga foi lele masanginga e la ko mar ka pa ora foi o ku po ore o ko sor mena na so na lu ma fo sa ngo af kala ya pe ko sa e ke fa inga ruenga lo le malo pe oi pe e se le level wa ia esa ro tala leto wa kupula ko so o ro kupu ma ko isu buka ka uma tu so le me to no ale na ku se ke fainga ruenga e maua mai rofa pe o fainga ruenga fia so se nga ruenga le matitara no tu ai se ifanga ila o mo singo ka mai kulanga foi le fa principal officer management supervisor foreman or whatever le calling le leadership so lo ke fai a kori o ko fai ka pe o ko no e ma fuana ma fa so atu fa pene e le fa pe nga e ala ku inga e ke ala ku fai ngi au fika nga ala ku serve e tau tua ia hermano le tu public it's a public service commission ma o le fai ngo fi tangata fai nga ruenga ale malo ai le ongi pele ngise ale malo ele ongi kupu ale malo ele ongi fa pena ele ifo ia kanga ka u o malo ia uku ale tala ia le vatu le ele fa pea ame ia se to na to tau fai mai ia si a fetalinga ia ape por afionga fo ile komisina ia o le komisio o ngā ruenga fo ilea matata whainga ruenga le malo. Ara vaenga na leo titau whetu. Ngai sao leia, o ale ala fo ngā renga o fisiri i ngā ruenga makiuke. Kasi ngi mka ngā ruenga o kere whiero, po ala ko me whai. O mea ke whaalongo iei, ma mea ke whai kauku iei, ma ia o peo wa ese ai romo kora ka mawhau, le ka ua mka ngā ruenga le. Mea ngā o whiwhia wakua wa rakuse ia ape, wa o ke masangi le ionga winga. A kongo a ke le lava se suinga ma se sosoginga I kongo makanga runga le. Ia makoe anga ilo e ka ko mawhau o se makanga runga siri o mka ua I kongo whainga malo. Nana. Ala tua o I tonu le iei a malo si fo ila le au mainga o tūlanga o taiala. E makua se kueli atu lou. Ia tūlanga o tangata whainga runga. Mana tua mai la. A waku ngai kanga ka fau e whako a whainga runga kore malo le atua. Ai oku kilo ia mionga kanga kai e leu te tano te lo tano noa I lunga I whaurulunga fo I lunga a leu ki karango aku wai so se makanga ruenga ma so se ngaruenga malo e ila ko team leader wa uma I operation e oku kanga ka fo kilo isi kailia lea so le pe o si kailia le kupu e ala tu fo le tangata fo na lua tu ilo na ainga e alo e lau mata ata e tala noa male ava ai la ku train mai e fia kanga kale whatever ngai I ma le whailonga ka ngaka le whainga ruenga I.
nga ke ia le wa fa u i malea le na la tu mala na attitude le a ora kai mi nga fa interview mar kai mi nga fia ola e ki nga le la va e ki nga le la va aka matulowa ai koe ala koe kiki a melt i lalo make up ma me umarkau ka malisma si kau mo fai sufi le loko ka nga kai sa fa inga ia la koa mo wanga ruenga au ia nga uma vai la ngai ele pepero lo tala lo tu fai tu tele nai tanga tai to e tutuli mai ai luma officer ele io o ka sa o ele io o miniska ele io o ya pai mana fai ele io o pulisidi e koe kuli mai ai o fōringa marofia kaba mafa marofia kinge a tahua ia la ia kama ia misale au principal level fo ngai pe o se pia maka uki aku le principal level le manager ma le general manager ma le ACEO ma le a ke ia le o fa mai ia la ngore tafir mai ka ela ko fingia o taf ela ko chef la ku e fa taua so so kanga ro kaua so so kanga ro nga kaua nga langa e kele mai ka ko ngi ko fa fo winga ia langa ka ko masangi service a fangi ngi para la ngi ka ko o mo ko drop ale le vai service a ele fa pe fora mo kanga ro uma a kele mo kanga ro ke vai a maka ro ro ka ro ngi ko kia fam kanga ro mo ngai me isamo por fale que a vole pe yo e su que mo ya o le anga o le tose o se easy to know not everyone monia tau fainga e aka o to ia la nga le ke fa ya kula ukala fa taya wo ko ngi mai tere lopo Oscar fai ma sia ki aku ia fa mo na fa mai na fa mai tau fai mai to o le tu langa le la fa tu langa na afea e ana na filen tau fa tu la utala na fi i le tangata le ua va ia fa le tu mau ia le media malo o le ale wingo lo fa matalanga o le e ia tangata ia o le kele yo la ko upuleanga mala tu tala na fai anga ile lo to mo ta to so tenga se to fa mai ana i minute ye wala ngai fu lista tu fa tana no anga leono na ile afo leono ele faina la ta to ia malole amaru lo tu te lo pe wa mo pere ma au telefoni po le tu langa wa yai ape wa mo tu siel ta to so tenga ia te lope na ele o mo mai se leo pe le o mute unmute follow pito pe fa mo le lava ia wa go mai wa yai tato ia to e sa no mai fa maru lo tu so o tele no ali wa no ke o mo ku mai la no fiwe ala fa mai le host ele o career host so I don't know so tele no ia o me foi de masangi me o anu lo ke o mo ia fa maru lo tu la fa fa sa mo me se foi sempre mo le ato ela faina fa tai o lena madino lo sa no nga mata ngofi ale fo sa mato e fa la tele mai il tu langa le o le fo le mua awina maritali lu mafali le upule le no tau sa ilia e matua le kata to le tali lu mafali i tu langa fo le to ai tu tangata ma vai nga fa pena ai ma fa vitai u tele la fa to fala inga sa atono la to ya ngalo o fio atu ma le fio nga fui ma puao ia efso soani ia le fio nga te fono ya nonu ma lato team pe ma nga yo foi por lack of training e ko fai ka ko me fa pengei ina ia le tato wa le customer service foi le tote a wa to fa tu la tala mai le si pa inga ke ngai a o la tu samo soli e koe kuria ka i kai fōringa ali i o isi ka whainga ruenga malo ia i ofisa. E turi ata i tape o na sau noa ia li atau. E kaksawan vali ako mai. Ia, sau hoa, e se meke mo mia. leo te whaiat. Ai te rei sau noa.
o ma sa ni lo walu lo ofisa wa o ngai nei o nei fisia ma cha uta ba ia o nga fu ile le fa e fai i nei ma te le la no ta wa nei meetings ma i le Ministry of Education so le e ko ki o kale fia e se fa fo ma nga ka ko fu ko 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 e tu mai lunga fa ta lo fa ave fa singor ko fo ka ke ngo foi. Would you like a cup of tea while you're waiting for so ia ke ngango kale o fo linga lai le mata ata ki nganga ngapalo ka manga va ka ke lo fi au ka ko fi ki o no le tali lu ma fale man ia le fa ka ka so fi ngalo ya pe ano tau yo la ya tu sata maria tau e ano fat o isi me buliane pe e sa fa i do ilalo ma fa matala le mene na ela tu fa e muri le mena a ole taimi ane te sa vale toi no mani ke si mo dei no ma mai fsini o na la vale me e se fa mama le la wane o fa a wa i a fa yo sa ngata sa mai so wa i pe sa mai tu wa o la no su me de pasio lo va veao o la e sa we ye se me tu mai ai saula ai feto ai lo mai e le ngata o fo linga o upo o e lava ina tu sala pero fatu a foi o vela la na sa mo ngata e mama e to fo i ngata na o matua mama fatu da ba ai pe na foi le winga na o tato public service e tau tu ina let's do e tato teo e tau tu le tunu ma fa ma mai ni la to ave ka wala no tanga ta officer e ye me la ma mbia e le sa tanga ta no fo office e ala na alu tanga ta officer pe o le pe fa now pe o le tu se lau pe o officer le officer so fo malo loina lona winga e mana mbia lau so swan pe ala no fa e mudi fa sino o de me tia lu yai a o ia le front desk o ia e mana o mia le pela no fat o me ala vai le o te lo ia e o foi la per me lo tali nga o telefone ia o le o te fa pe le o sa mo wa te tauna tasi lo ma te tu la fono ia tu nge fa e tawana do pe tong tan ka di lo market fo ia ta tu sa mo ia ra ia me lo ka ka ring up o maka ko wa ai akali mai koina oh sorry hello se o so de o pe ta lo fa malo so fu e se me mo na mi e tele to na me training sa ia ai perno fa ia mo tu le e ngata o le sa no fa lo a o le leo a wa le ele nga foi le fa lo o kula fa a le le a so pe ya la e fo la se win pe ala fa tu la no o ka ko we lo la ta le tanga tai la ngana o lo si fonga o le malu e bombon e fo la tanga ta pe fo ya o le mo o le mele na la tuai ai la na de le o nanga mo le tadi ya tu ye e fo ya o mo dia de loto ya pe o le ngana ma lo fa tai tele ya le tua e ma e me ko pika ko sa wa ga vo ya apea ele leile e fa lo upu ai le anga ki ba ele o nga le ma ga le leo la sa ka sa ni se ma ko a le tama ta lo fa e se me ma mi ai le so so ya fa ko lo pe ya ai yo o le ta le fa ngai o le ka pungi lo fisa ai fa mo a ta ya o enda tu mai ta ya si e ko sala pe haru ka ka le mo a o le ma ngai o le leo ma upu ye ke fa ye ku ye a ve ya pa sa ka ya lo ngalo ko pungi lo fisa o sorry se ke off a se ka ka ma ko a pe ran fa ko sa mo o le ngana e sa lang ye me o ma pe o le ale mo ma ke dei fe o au upu o au tala e a mai e la no le fivo ka ka le la ku mai ma se a ve no ma fatu a o sa no nga ma upu fa ye e fa ma mai le ve ngai nei o tatu tanat ma nga fa lo ma ga ia la o le sila lu ka usanga ke ka usanga ma nga ia la ti pa me lu o e ku langa le o nga la so so nginga le ka u akele mele sa ngo ye wa e sa le la va la sa ngo
Yo, ora e promote le temi ngai pe ia uma le unga kongo le tausanga ngai le a fo ile na tu campaign e fai nei le slogan e talo fa with a smile. Oh, okay. O fi ala mo o ke la ngai le so fo o va ka ko ki di por mere. You know, awal te ngal talo fa wole le was se e di fa pe va kwa talo fa e vai la le se talo fa e va pe fa e se ala talo fa le leo mo de talo fa with a smile. E va ele na talo fa a smile. Pe ia fa se foi fu ala sa mo e vai atu yo no maka fia ma lau sa mo ma malu ma falo mo la va na dis ka pe ia mo fa fo ia e i fa ia lam ka upu o le ma wol ta ku na la tu a wa fa ma di ina dona lot i lau ko ma lau ma nga fa ro malo fa tai tele lava o le fasili e fasi fo ai le tatu taimi ma fa tatu fa so o fainga fa vai ma na yo upule lena e ta ua lava i lungo le tatu fa so policies o lea e tangia mai o lea lava e le o sanga tonu le lei se fina ngano le taita i o le itua ngai e tu sai o policies ar fainga malo i fisuia inga o ia mea ma ia mea pe yo tai fono le fo wo to vai atu le fo to manu mai ne o le fo ko ave fo fa masingonga le to fia tai to lua o umanga ave le kula fongo le tu langa o le tai fono ai o fai puli a le fo wo to vai atu fo o to ave fo ile tu la fono pe o le ave fo ile tu la fono filfilinga ia wo ka ilua ai ka fongo ai o le ana e sau noa o le fo uta otoa ya auto wa o fa urulunga o le pule anga o ngaruenga malo pa tanga tafenga ruenga malo o fainga fa vai o mea ia ongi kula fongo e ke sori kula fongo ai fo ilele ave o le koti mea o fainga fa vai o mea lava e pule a ele malo fainga malo botu la i mai le temi ma le temi mai so finanga Ya, e vengo fiar tani a seta mani ata wala foi fa fonga le tulu. O meu fenga fa vai. Fenga fa vai e tu la fon. O fenga fa vai a mai le taimi, ar fenga malo tu la ya. A fa pe foi la ese la to o tu isi fenga malo. E foi la to fenga fa vai. O bela na pe o fa trei. O fenga fa vai ala le o fenga le. O tai fono le, vai fa fai. O te le ta ua fina ngalo le ta o ni tu ngai ma le la fa fai o la tu a vina fa se no pe gon sa ro le fiona i pandemia o le na la tau le na ya ta a o le fina fa vai ai o fina ngalo ye le fina malo ya e mana tfo o le mana tu la tau o i e le ye proket o i e ma fai e o na la tu monitoringa ma va ai tu le o le tamu fina mo le ati na ma mio sa mo ai me se la ole polenga le ona e o te le tupe 2 miliona ole sit polenga ye ona le fai mai mo di bago di posti na watu i de pa inga taruai po ole po miliona ia taruai na te le fa le ton o ina no de pe ye le te tonu mo pa le mia le tama fai i pa pe fai to le mana o ye te fono ya ai pe o ni nei le te fono o le ko che ar me la te la mana o ye pe le malo anga de malo la to te lo ma monitor ma la ko ai ile le o le managing ma administer le 2 miliona le abat e lo fi mo le tama ai no le tatu tu a wa vela va mi te go e o le matan tu malo so 2 miliona le sta mai tu imagine le ya tawa ma shit por 2 miliona le di ma ko fa so ai o fa mo dia ngal ma tu malo ta sia le lu o le ala na nei do te tonu ia le nei do Filipina le tama ai ia le nei le Filipina a wa pe a wa tu war se 4 miliona a le e o mali ma tau sanga la ele o la mo li ma pai pau isi an e ma si le fa a fe ma kupu nga me a le wa ba ko 1 miliona li ma kausa so o le mena tau na vai ia tai ma fono fa vai o fi anga ma la fa e tau na mai e le to ia se a inga sa mo le o la pa
ia o mane ni matausaga nei ia le to ia se aiga i Samoa e le se mori e tisi ia o le mea na tauna iai aua fo'i lea ua watu le 2 miliona i tausaga o ia o le ala na o le whanunga ai toi sauna i tātou fo'i mai tua i lau fisili o whainga whaavai ia pea mea whatu e mea whainga e sui ia whainga ai tō mau war whaavai o whainga whaavai la e sui mai le whainga i le whainga a wale whainga malo ma le whainga malo i mea la tau teiro e le lei ai maalu runga masolonga le lei le la tau pūrenga malo i teimelo tū mai le i le foe a wale e lu fina le tamau ai ngore tunu o nga whanor Malo whaafitai jele i lau whitaleinga ape ia whaape fo te whaiatu whaafitai i lau whitaleinga le tū mua le rumoenga ia o tala whiaunga le lei e tu sai o lo sao ia manu vau rungo le tātou programe le e tau eise whai uti fia sau no i te ua mai pau mea kāsia ia mauia na wanuenga ma kura mangi whainga maro lei kusai maro awai kongo komiki mauia ngā renga ape ia o le nā le vaenga la fotu le ava no whai ulea sau noanga wa le fua mawai male tātou no le tūlai ono ia ona wha ilo le tātou wa whaatatanu noanga malenganga tumur wha alo lau fionga i le komisina o le matanga ruenga pulea tangata whainga ruenga malo Haftai ia mo le atu haftai mo le temi fo mai a siata ma mari atawa ia le nei temi fi moni te latu ia le nga haftai de fa langa lo tatu tulu Samoa o la mo le mala ia no fa ia tu tu ma la o danga ia awalo to malu mo lo to pa ia fe no pia ia ia le ngata sa mo nei ma tunu o fafo e fa pena la von tau fa ia tu le vai la ona ai le nga ia mo le atu o mo ngā lofa ma whaamarianga mo le maftanga le utuina o le kāle sia whapton ke siano Samoa o le aso atai au amateri ai le rato maftanga ia mauso foi mai le motu sae na e tātou uso mai sae i tunga tuina malanga mai tuila manua ma le rato foi a pulenga le kāle sia whapton ke siano Amerika Samoa ia moni te datu mo ngā lofa ia wāne whenga iai ma lau tau maftanga i le aso atai au. E le angata fo i lea, ia, e fia moni ato fo ia, o whaanga mo le sunga tuina ia uta muaulu, i fia ngai fo i ma le whanitua ia heula ma le wha mo le maftanga, ia mai seo sunga tuina viti e tuane, ia ma tui ina umolawa ma le matung tanga ruanga mo i Australia, ia, ma nung te le ina le fia ngai ma le maftanga, ia, o le nia fiafi, ia, e aso te fo i mai manu i poenga le whawhanga Samoa, ia foi la sa utou whaafonga le tau sipa la manga sa la foi le ngana se upo masitala ia fa benana matua atu ina e poto la mo le tau tai ia ele atua ni atu di liu o na va ia asiata ma ia taua o le talo ia whaafololo lo seifua o lo ngā ngā i le whaingofia wa no maua lo le mese so whapea e whapea ne goina wani ia e le tali mai a whamasanga sui komisina reo le wale tali mai le komisina le ia mela le te taimi anu te manao te te anwatu au te saua i lunga i waro ingar mea ngala reo whaiata te of poi ni komisina whaiatu e o mai ai reo mai au i lea le anga sao e te tau longo poi a li le tātua tunu ai masi ai la tōgolo tuito langa te tawana sila fia le tunu le meo lo anga i le tātou sā mai le taimi maua no no soifua le ataua ia maua pea le soifua lange ma o fionga to le ava ia taula tula o te oi por kalame ana tau te ia wa le fa mon mo lo ino tātou tunu ia siata vai malai ia tu maulunga pela dauma o le tunu le nei o le tātou launga i le tu ni tātou launga tu i runga ai no Samoa lana ne o le tunu ngana maua launga ia pui ai nga ma ngā ruanga le tua ai mai se o tau tu ai no Samoa ala po kalama tau te ia manui le purenga ale tau te ia po le Blue la voce tau le mea ta de tatu company Blue TV e langa o tamataua ana nai la tau te papenana la tau whaia foi company ia manu te leina le mo le tau tua Blue TV le tau sanga mo na manga ia ai si taimi o mo mua tātou te whailoi foi le lofo le tua mo taimi nei ia
Tato fatu soifua manuia tele tapo inga Samoa ma lau whaafonganga. Soifua manuia le whaafonganga le tauta ia uola le lofa le tua soifua mai manuia. Ma lo whaaftai le whaamtanga. Whaaftai tanoa i lau whionga komisina. Ia o tangata whaingarua ngai pule ina tangata whaingarua ngale malo i lo tau no fose tonu. Ma le whionga mai atu le whionga li teitei fono ia emese fo i o le whionga ia fui mapuao. Mo mua o le whaaftai whaapopo atu ona o le tofinga ma le wala awina. Ia ma le tua i le loto le tau filifili ina o ni tangata tutoa. E whai mataitai i la tau te lalanga le tu ilalo Israel. Ia, o mana tua fo i li sāwalinga mai e mese o le whainga malo. Ia, le tau mawhai e sa ili mai, ia, o la au le leia ma la au malo losi e maua e tae le tua sivi. O vanu lo loto fo i e oto mai ai. Ia, awai le whaingo fie le tau mawhainga ma le tau awa mea ina o le wha moe moe si o tātou tunu. E la lango whaatasi le manu lumti ma le wha moe moe nga nā fuai. Ia ona tangi a lau i le tunu ina ia tō mai le pule. Ia se i whaise tautua e me se fo i o le tele o vaenga i fia whaasa o sao ma fiso soani i le au i lumo o le manuia o Samoa. Ia lau whitalenga ape o mamana le e fio atu to o le aaba. O le tō tino o suafai tausi e lau launga vai atu ia le tō o le manino e me se fo le ainga sātuala o le ainga na mua. Ia fio le tapa au whaasina o le telefona le tauso. Ia me se fo le su o le maupua na whanua na alangaina malo ia Samoa. Ia malau launga e me se fo i o le matua ia tau o vea mara mamaru le whaale fitu. Ainga te tele te tausia e wha ainga te tele te tausia. Tausia i male ainga tau a ana o lese e ele fionga le li pule nei o le tatu o unanga ia nai. Ia e me se fo i o whaiva malo. Wa mawhana whana fo i whaafonga mai a le atunu. Ia o lo o waiaini si e whaamatua iai le tu. O au tau o ua e whaalanu ma ave e sili anga iai. A whai fo i o le whatu matuna o le nei taimi i le sāwalinga o na ua tapepe le tō wha ma le whautanga ua tāmatama. Ia i le nei fo i vaitau le lau mea tōli le savili. Antonu le ala le ua toe tāpātu li le te tāma toe a ami e le fionga le li pā le mia. Ia le tau tō wha. Ma la tō wha au tau tanga. E la lango i ai ma wha moe moe i ai le tō tele. Ai mai se wha tamā i ai. Tangata whaingaruenga umana mano. Manu iau whaiva. Ia mai se fo i o le. Sanga iane o ai o le taima walu. So i fua lau le lei. Ia mai se fo. Ia uru matafo lau e le tua. Fua fuanga umama le tō wha ta oto. E toi pou le le iai. Ia le tātou pisasi. Ia mo le au i luma. Ia maruia le ainga. E mai se fo i tau te fiso o te pea. Rono winga la o le komisinga koa la lea. Ia, Paulo komisinga. Bange sa ku. Alono winga o le a mata i fo i lai i. Ia, i le toua vase tolu. Te loa la o apea ia o le ta feito toa lea. Ia. I whaataltala noanga ma le pisasi. Iyo, kako o le pisasi. O le kako upu le ma le pisasi lau tō whaape. Le maga ia whaakamilo vare a uma nisi masinga ia fio mai fui poa o nisi muting. Ia fio mai nonu kai tō nisi masinga. Ia, manuia tele le fiafi mo na lava singa tātou wha ma vai mo le nei taimi soifua mai manuia. Soifua mai mawea. Hai lava. Ia. Vai kama angase or kama angadi or to le av kau le fakso kala ngo kama mafa kama ke o ke la so kala ale anga ngayo a mo ngo ringa kama ye mo ngayo e mo mulka manga yer fauso mo mia tator fauso tator malolonga a foi mai se tator wa feli si tator malo fa alolongia. Ia e kauke e fikongia i whaasoi o tua oi tatou o Samoa a uma mai le la tatou wa fea o te ronei maia ia ona tatou whawheloa i leo na mamalo e le songa i le papali tele lafu peo sui mai le tatou beta driver family trust le wa fea tatou le vanga o la fiafi pea mai tatou malolonga. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions.
colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Affordable Funeral Services. Le whalemali ua tama whanau sa moa I tutono au kilani ni usila nei mo oe malau ainga. Ioe, Affordable Funeral Services, le tali mo taimi o ti ngā o le maliu ma le oti. A whaia wha afso o tai mai le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. O na mātou o atu lea ilo tau mauta, tātou te tala noa mo se tau wha maa venga, mo o toe sauninga o le pele ia te oe. Whaafisa o tai nei loa matangi a mosa, I le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, po o le Facebook page, Affordable Funeral Services. O le no whanga mua mo pusa maliu teu wina I mamanu wha Pasifika. Whapea so o seata, po o designs, e atangi ai lo lato soifua mātanga o fie, ma le au lelei. Whaafisa o tai loa le o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. O le Oz Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamawina o le luai au unanga o le whale maliwa sa Samoa ma le Pasifika, o whaawai i Australia. O lea ma mia sa oloto e tama whanau lawa Samoa. O stilia ma le tolu sultau sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. O tele leanga waa il whaafoina o le au unanga, ma o matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malawa so se taimi e whaatala noa ina mta aupu uma I ta pena I aile whai ngā malanga, mo le ua wala au I aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua I le lua sulwhae tū la I le fitu a solwa yaso, mātou te ngalu lua E tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a le o so mātou manao. Mo le fia māla malama atili o na sila sila mwhai tau māla malama le I mātou tū lau whamtalanga le website www.ozpacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata itai pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua le Oz Pacific Funerals Australia, lo whale maliwe le mo moe, ai tautua ina o ile alofa malfa ma avenga. Bolovinaka and welcome to Better Drive Community Trust. My name is Rosina and I'm the administrator here. Kia ora, my name is Isme Molipola and I'm the Community Services Manager here.
Talofa lava, my name is Deshaun Pufuisi and I'm a community navigator. Fio mai. Malalale, my name is Moana. Hola, I'm Prince. And we're Whānau Ora Navigators. Malo Alpito, my name is Nafetalai, Lalo Mangaluafe. Talofa, my name is Naya Nauia Fuimono. And we are both navigators. Talofa lava, I'm Isaiah Taulpini, the Community Liaison Navigator. So for my real malaki mama, olo mo pali tene la frofu pe o te whenga renga ine o se so weka, o te whatino ino whenga renga wha Justice of the Peace, o le JP. Aloha tau lava, my name is Christopher Faiva. Whakalofale atu, my name is Rose. And we are Kaiawhina Pasifika. Kia ora ana, I'm Kura Matenga, health educator and promoter. And I'm Francina Ngataua, Trust Manager here at Beta Drive Community Trust. We're about thriving, healthy and happy families. Come connect in with us. See you soon. Jebiro watile usumare ono minuto te dele jula e ono ile tau tua wha le Blue Wave TV mat po club le tau te ya e diva ngora fiafi ya sa tatou o isa mo inisi fo o tatou current affairs fo ile le mo tatou tunu ya fa fiteia le tofinga fo stasi o tabali ya ole ufilfilia ye le malo se lua tu langa komisi ya po komisina fo ya e pulea tangata fainga luenga ale malo ia le lau tatou toe me mai a tatou i nei au te roa. Fia vailo atu, mātou fatasi, ma le sunga, ia papali i tele lafu peo. O ia, o se tamalii, e le ngata o lo o tautua i whainga malo, whaaitu malo. A mātou, council, local boards. O ia se sui, ia o le whainga malo, whaaitu malo, a mangele. Ia, o le isi o le tofinga, o le isi o na walauina. O ia o se whaamasino o le filemu. Justice of the Peace. Ia po ia foi o le tangata o le tula fono. Le sa ingia vaenga fu ia kirenga e momo e sa ingia ia a le o pepo le immigrations. O mea wakekea. Sikisengi. Whaipoiponga. Vai mala leia le ato. Ia ai o se suisi nia fo. Wa fua le tatu whatalonoanga le vanga la fiafi mai le tatu Beta Drive Community Trust i mangele. O i fo sui fasalau. E le tau na tia le na vaenga. Si nia fo i le tau tua le undanga. Ale radio sa mo stream vitolo mo fafiro ya tu lo sunga pali tele happy new year ile ni va ngol ta la fiafi fa talo fatu ila uftelega vai malai e lau to fa siata fenga ta foi o to fai tau yai to pule ono i sala fai ya me se foi pe afsi la fai lo sunga mamano tu mo ma pule va felo et fo ile sunga le ya tawa ia vai ane pa ia swafa to ia mamalu tau ave o ainga fa fila i fo ile fa funga maua so tato o tudu se vai ane sama whainga ia ua fa funga mai le neva ngara fiafi ma no se fo mo duia vale tosa ka fo lo talengele vai malai alo fa tai o le isia fa langinga o ke fia i le ataua o le sunga le pali o le failaunga po le faife au o le upu o le atua o le tagata la o le tagata o le atua le atua multi-talent e a mai na matanga o le tausanga pari i faiva fo i a mata e bise fo i wa mai ale la tausanga le tautua ia lo fangia la vai le atua vane le faafsili la talega vai malai ia faaftai le atua ia i fo le manatu o tuta mai lo tausala matanga le tausanga ia o manui an fa i fo mai le langi a wan fa wa la o nanga i la talega vai malai sunga fo ia le ataua ia me se fo por kalame o a piso o ai ma laulongo mai tu le manu e fa ke rope e le lua tauta ia e ma lo lava ia fa pe fo lo mon manos anga mai fo e to ia mata ia nga luenga i so se wala wina wa wala wi le tu lo vai
e tau tua ile tu ala tatu tunu mataka lau tele asiat pali stay before you wani nei fa afsili here sunga le atua a o va ia tu le tu langa o lau tua fa sala lau local board o le social worker justice of the peace o lo taimi fa fe au. How can you do this? How kai mi e fai le vaenga ma le me a o mawa ese kai me ke malolo I lo su. Are ato. O le tele o pulo manga luenga o lo tu e su kan pali. O le ganga fa ftai lava ile tua sia tawai a tatu va ai lo mata ma fai lo foi le fika fa le ma fa vai ande vo ile fa fsi. Ia e moni lava fa fsi ai ono le lo fo le tua. E foa I mai pe le tua le malosi. Ia mai pe foi le tua le te me fa tau nu oi vala wina. Ia o le vo lava tatu te fai tatu ma le ya taua. Tatu te fai alta la voi le ngā rurue manu o au. Yeah. Awa au o mai le pō. Ia. E akala. Pise meri kau. Pise meri o eka. Ole ale me lu. E kasi ara vai la waka ile ona waka masangi le ke akai kai mo. Ora la cara vai mai pari ale malo vai. Fea. Se fulu kausa ru manga I pole. Lu fu kausa ku no kwa. Ia. Ma lo fa vitai. Ora mato fa tala no anga. E anga I le pay the drive community trust. Ia e fa fonga le ia de fiafi. Ai mai se ata do ia ma auto mangele matulang. Ai se ia officially sala ese. O le fisiri sala ese le fa pio se vaenga le ilanga o le te adu I le resume mata mangalu wenga o lo fai langa o uri si tangata e sir fiel le ma va vara la tele le sultanga male uso fo tu lo so lo to finger fa JP justice of the peace now no lo wina mua divorce na ta wele at o fiang in cases fa pegi ui le wana de sila fiole anava ya ta ya ele yangi alo nga mesa sawa ai awiki pone la le ta ua isi va ngale na fato aseni nei esa wa to tele se namba ta to we ai fa mirror fo le talk us through fa mo pe afinga lo a pari ilo nga ngare a me so mata upu le telo mata upu auto va atu ya ilo sunga after tele lava mo fa fsili siata ia le tala ia ile tua siata malia tau ma salo fo la fa masino va nga tanto tu ine ia kilani mani sila o lewa lusfulu savali ni lusfulu ono tau sanga taluna vea umba fa masino JP ile tala fa solo pitol malo ni sila ile se tala fia fa tu se vi ingo se ai wa ula vole JP pito ile titi la vale o mal te mil nei no JP mai le lusu fito do sanga la o lusu valu do sanga le atawa mazia a fuala ile te miole o le matua le wa ia o lusu bono le to sanga talu a ngaluenga nei masalo voi o malai vona va silo la o vato fole lu ile la le kan vai malai o te tau voga JP o ia a wai o tangata active o tangata voi le loto mo tangata I mo mi o nanga nei o le au nanga fa JP le foi fatino I le pay the drive community trust o se avanoa mawalunga mai le tu e tau tu ai tangata I wai te le lava le authority e yei tangata ia ia la tu te fatino ina le ngaruenga pei laole sairingo fatautonga la tu te fatautoina citizeni la tu te la tu te moli mawina ia sairingo te anga lili wina o tamaiti tele ia verifyinga ia verification of documents la tu te fa maonia o passport sa o la le passport sa o le tangata le ia wa vaenga umala vai pe alo il tu la fono it's all about le tau se seal tu la fono o le tele ia o va sili pe na yai tele ia mai le na taimi o mai le nei taimi wata le manatua e msar foi se atama manufui o la ngalo le ele ngata I le pay the drive community trust fatino ina tele loa ne te wo fatu se tala se o la utala le tau fai o tele loa pe se JP fa masino mai la volta tu tu no au kilani manisila
e mawhaina whaianga ruenga leo te whai, e te tala lo whale luso whai tu ra. O le tele o taimi, e siri atu ma le iwa 10% o ngā ruenga nei, e wala au mai te whai atu le tangata au te papole, le au lau swale wale atu. E le mawhaila na whai ai tō te leo. A wai nā luti siri fia fwoi vai hane la vau roa pai. O ngā ruenga nei, e whai appointment. Ai whata pula fo i tō la. Mani. E le mawhai, e le whape tate tutu alu roi runga e le ai. You have to call. You have to call to make an appointment to see a JP. Ia ona whapea mele JP, le leipe le ai. O le tele fo i la mele o mai tau anea si ata ma manu fui. O tele fo nisi JP pe o fōringa mai whalau au ngatai. E serve tangata e mai si ai me nge o adoptions. Awa a tō tolu, tō lua tō tolu ta mai te li liu mai. Ia lona wenga, tō titia awhal tuspa ia pai saini ma mori mau. Ma wha mau nia. Ia pe ora se talatu nei ngā luenga le. A olo awa novo i le Peter Drive Community Trust. Ua mā nei e le whaafsiri ala te lenga vai malai. Ma lo whaaftai waila i le tāu or visiri le ato. E wa tātou a mawaro le awa noa isi tō mai o le tangata mawaro ma le awa ngoi whaafsiri. Wa le te mai mua mai. O le te struck o tele ma e mo mia se fisosoani tūlanga ia. Ia, te loa si ui o le tātou prokalame o la e mawai the best contact details. Ia, mo le sunga pali. Ia, wafo i le tautua ma le au onanga. O le a tātou o i le vaenga o le whātatara noanga. Beta Drive Community Trust. Tātou tala noa le Beta Drive e tele ai na tātou o i tūlanga fo i le Beta Drive Doctors. Tūlanga o nanga whaasoi malo loina. Pei la, o lea ua sau ai maritama lea o le Beta Drive Community Trust. E mwhaina e whaalau tele o lea au nanga. Ai sea fo i nā fuai o na whai le nei mwhatuina ma whaalau tele le nei au nanga i self-o ki lani wha mole mole. Whaavitai lau te lenga asiata, pa i vai malai. O lo tu mau pea ia le Beta Drive Doctors, o le GP lea peo o i na whanau mai ai, ia mafau faunga volelo le pulenga. Ina ia whapeo na whatula i mai lesi la vaenga leo ta wanei o le Beta Drive Community Trust. O le sini au tu po o le mautau sini o le Beta Drive Community Trust. E ngā rurue wa lea ma le Beta Drive Doctors. A wā le soifua manui o tātu tangata le ngata i le soifua maloloina. Ai whapea fo ila, i le tū tino. E ele mafofonga a siata ma le ataua o le tele fo io o maftianga le tino e afu ainga se le tangata. Ia pela o le ala le na ua whatula i ala pe wa establish le Beta Drive Community Trust. Focus lo la tau ia i tūlanga fo i lele i social issues. Oa ia whawita auli o ato tūnga o amana onga whia ngai mainga. Lea lawa mafuena whanaula wa unanga lea. Ai e ngā lurue wa lua pe ngā lurue whaatasi ma le Beta Drive Doctors mo le atina e ina o le soifua maloloina le lei ma le soifua maloloina fo i le soifua maloloina ma le soifua ngawasa whaiso i le tino. Malo whaafteite le lava. O ala tu ai ngā au nanga e mawhai ai o na ta pātua le atu upe fisosoani ai le Beta Drive Community Trust i le community o ani information no whaamuru le pari. Ma nei a tene whaafsili asianta i le auaunanga le Beta Drive Community Trust e te leo services o lo whapea ono mato wofo inatu i le atu no. O le ase i tātou savadvani malie la, o le vaenga mua. O lo whapea ona iai ia le auaunanga mato e tau le whanawora. O le whanawora, o lo iai lau whainga luenga. O lo o ngā lulue whapitoa lava lātou matangata po o ainga o lo i te tono mangele mamanurewa. O ainga ia, o lo iai nia lātou mana onga whatita inga ia ua le lava whasoa. Ua le lava ia mo mia se so sali foi le tu tau mafa. Ia o lo iai la mato o whenga renga lea, lo lato ngā lue whatasi mal MST. E lato te tilo i avanoa po ava enga o lo whapea o na mawala fia o na ngā vaai o tātou tangata. E tali e o lato manaonga. E o mai ia lau whenga renga i tua, whatala noa ma ainga,
ia ona ngalurue whaatasi rola ia lea e tu i lalo ni ala to mo mitinga po goals ma ngalurue anga iai ina ia whaapea ona ausia ia mo mitinga mole manuia o tangata e ngata foi lea pe a whaapea foi o mana onga tau fale a whaapea o leo lo e mo milso swani foi lele mo for State House fale foi ia le housing por kai ngora ia o lo ia lau whenga runga mātou le vaenga lea o le whanawara e la tau te anga ia tu ngā rurue maa inga tu whaatasi taro sanga whesoasoani ma wawa ai awala e ma whai ai ona wave ona maua ni whale anai a inga o isi tu ia male tele lava o onanga o lo ano a i lava ia mana onga nisi foi o ngari a whape voi se ngari voi lele la wa pisa wa mea lava e tupu se fuanga ia ona manatu lola i o tamalo le alu e tu fine matamaiti pe manatu fine alu ma ave tamaiti e tu tamalo o lo avano foi la o nanga le fana wora e la tu te ngalu due fatas pe fa fefeona to re-establish ia le ainga le tangata le o ese ina e motinoa e ma fai foi ona fa wow ona to no for le ia ma seto le se sino fuanga le ma fa wow la ia la tina ina ainga i le si tu lo mato o nanga o lo mato ngalu due foi e ma fai ona nga ia tu lo fai ngaluenga e pe ona iai ia e kale si o lo ngalu mato fa la por potonga mo sosi e anga ia tu lo fai ngaluenga foi lele fai meta o health check e mo mia mai e kalesia ia po asosi ma fala por tonga no atu le siaki le tulanga tau soifua maloloina siaki le suka siaki le toto maualunga o a lava tulanga fa pena e ma fai foi ona fa tinoina e mato le tulanga la le fai o tui pui le flu tui pui le covid ia ma ngalulue po a lava tuanga ngase o lo whapea o na aafiai le mamalu o le tātou o tunu lau tele. O lo avanoa foi le Beta Drive Community Trust si ata male ataua. E anga i atu e whai mo me o health education. O le whaateta inga. O le hale mai fua anga o le wha mai o kanesa. O ani o na afianga, o ani o na aunga, o ani o tongfitinga. O lo o iai i le au whenga ruenga wa iai to mai wha pitoa. Tonga anga vaa e la tau te wha malama e la tunu e anga iatu ia wha poto la auto le vau o le kalesia o le maftanga tamā po le maftanga tina o na whaila ia leo educational assistance ia e wha tala no ai po le kanesa po le maisuka po le toto maualunga po le ala vanaka singasi e mawhai o lo o iai le vahenga lea al mato o whenga ruenga le Beta Drive Community Trust e anga iatu e whiangai ma le tātou o tunu ia masosi tu ai ngā social issues lava siata. Ma lo whaafitai, au te loa o le amatanga o le tausanga le nei. Ai ua tango tōnu a Beta Drive Community Trust i le whatu o mana o ngore tō tele. Ai me se fōi o le ua tō lau o le manino i o le saunoanga i se ngangana whaafai ngofie. Le saunoa ia le sunga le pali tele. Le taua, e si vaenga te fia whaafsili ai le i skafsili. O le ke hau mawhawhawhuri le whawhea ainga fwoi le o lai maua i la ko kupe maro au le lava whasoa mo se kain pupu. O lai koe ngā susan wangi au anga o mai whaifua e whaifua vane sa nwanga le ato maare whaafsili. Mai tau mai a le ato o masiata. E me se fwoi whaafako me le aturu o le tele i o vaenga tupe i to tono mitanga luenga le MSD. E anga va aine o tātou tangata, ai leo i loa i tātou tangata. O lea lai iei ia malam lama anga, o lo o ngā lurue foi ia le Beta Drive Community Trust, ma o lo i ana mātou sui whapitoa i le MSD, o lo o mātou ngā lurue whatasi, ma wha malama lama mai lau whai ngā luenga, ni vaenga o lo anga va ai pei le tūranga tonu ale wasili ai ia le sunga ia le ia taua, a wha pea voi lele wale lawa le wha soa, toi tilo lea. Awai e iai watu le whate tinga wawe lea. O lai ele tangata o lai benefit. Wale lawa neila na whasoa. O lai le si vai ngā tupe tutono o le MSD. E anga wa ai. Ai le o loa ele tangata lea. Whawhela nei loa. E mawhai ona e wala watu i le au onanga le Beta Drive Community Trust.
ona assign lo la ia leo se tangata whenga luenga. Lo te ngā lua vatasi ina e whapeo na soso ne atu tali mana onga. Malo. O ka luenga ia papari i e le kaunga kako alo i walanga o le pake ki malo. I lalo pake ki malo, ma sosongi ngar malo. Rongo winga la e le kaunga o se vaenga fo le whapopo fo soso ua whea. Ioi. Se whapopo fo le soso ua whea mo ainga e. O lai mga amia se sosoangi mo se kaimi le ko mau. Mana tua foi le ataua ma asiata. Whafonga mena tunu. Te leo vanga tupe le mele malo lewa saunoa ia le sua le ataua. O lai mai malo i au nanga e peifola la au nanga le amatou. Beta Drive Community Trust. Manisi lava ma au nanga. O lo ave fo inisio vanga tupe ia e mawhai o na ngā lurue whatasi o le aunga lava ia manuia ainga. So fua malolo ina lelei ma ia manuia le tūlanga i le tino. Awane isi tangata fo ilele e left behind fo ilele awane isi tangata fo le manatu ua le iso le wha moi moi. Mole anga wha aia. Mole anga wha aia. You know, e te tau o le MSD pe no whai atu ia you will be surprised ngā lurue nei ma lau whai ngā luenga. Ona e matua e o fole a sore wha pia. Te le li nei whamrianga sa taunga le mongo teilo. A le ta te leilo. Ai whai o nanga i atu. Ia, i pe a iai ni mana onga fo i lele mauti noa. A walanga i e fo inisi a inga se ata ma le atau. Ki nganga i loa e se se mela. A la vai sa ufi ngau e manga e whaasa on me se. Iga i a taunu mana onga. E le aila e lo kwa inga kangaka re mo mia. Tangata o lai mo mia sa o la o nanga me so swani e ma fa nga lue vatas o le joe mamao ai joe fo I fanau ya onga o ia ise vai ngor tatu tu mala o nanga e ma wai se so ding o le back to school la fa bole e lo so pali il tatu Beta Drive Trust a community trust ma nei te le va visiri o le vai aso fo neo le avati no ina ia le fa moi le ma to eta o le back to school events e fai la inga ile ka ko senta voi la ta to le ya ta we mangele wa masalo senta le tele lo po to e mali watu vai malai ka ko senta e pe ala sa vai vai shero ilo au le el ta to senta Las Vegas orka ko senta le foi la rua fa penga ma ya o inala le la vatino ai e whaatino i nā i le wha moe la lea i le vai aso fau, i le aso lulu o le vai aso fau. O lo ngā lue so tau au ai ia le Beta Drive Community Trust, ma le Moana Connect. A watu alo ma whanau o le a tele ni mea lofa e ma whai o le tu inatu i nei alo ma whanau. I e so soani i mātua a wane to ea e whatita inga. O le amau le atoa onga le tamaititi, o le totono le atoa onga, o le ai totono langa lunchbox. Ioi, nei vaenga va pena, e tau le te alu la stupe, voi le te vatawai, ai, o le vai aso fau la solulu, mai se fulu tae au se o le tasi le auli, o le whaatino e nai mangele, ia le tato wha moe le na, o le it's gonna be a fun day, mo nei tamaiti. O wha moe voi lele, ina ia faise, se mea mana ia mona yalum whanau. Ai le toe anga i atu ia onga. And a great opportunity voi lele o atu matua. Ia so sangna ia la tau, instead o leo e whatau la atua onga me vapea. Ia le la maua I au atua onga voi ia ma. Le ta pena mai. Si ata ma manufui. Ele me mai se tūtala shop vai ange whafunga mea la tunu. Ka masasao. Mea lele ia. Mea lele ia le ta pena ia wha moe la. Ma lo fa tai ia wanti lawa vai la mana ia lo fsi. Tang ole sa ole si matua mo si na matua stress fa so ato. Wa le pa ke ki or ki si basi mar ka usang fo. Ale la stress il belia. Au te pole a so lu ka ke ia uma ia. Ina so lu vai a so fo. Ia ile fa mo mar tu. Ole mana ia o lo sau no nga ma e ro te mo le mo wile informations nei a tato nga lu for the radio sam mo te mo covid bani sa e for the sui for le wat to fa manino so soninga mai le MST na sau no for vanga le upu ale o le tele o isi fe so ani tau tupi
lae mawhainga entaito ai tātou i ole wins po MST. Ai kau ki le loa. O le ale reason behind ni menge. Lack of information o le mwhaina tau so ni mai po le mea ea ele o whaailoa lau kele awana le wais su mai nei ua mani noi mamara malamane si tō tere ele tau mate la le matua tau whao atu le au nanga i se aso le vai aso le nei ono le information si leu e whaalia o le tau te fiso sonia Ioi, masalo la vai ai ono tō te lo tātu ele anga i o le social welfare, le wins se i vanga nai lato o lai e soifua i le benefici por pensione ona April ia le ona faila ia le pe mau la fia ona o lato maua ia famitalanga nei ai mo i lato la vai se asia nga i mtanga luenga le ai longa se ai masalo la wala le ma fuai ona lato le mala le telo ni avanoa e ma fai ona entato i tanto o lo i tono mtanga luenga ai o le susani moltato watuno ma ai ia fatita inga ma ai a le ala me ke struggle I mela va tau do langa was so awal me nga fai MST o le matanga luenga e o i ina yo tatu tangata alo mo misif so sonia so fesili na ale ai fanga au unanga ia pela la unanga pela driver community trust e fa peona nga I mai ai ia ma fa ngala to nga luvatas ina ia advocate la ia le unanga po tangata fenga luenga le Pena Drive Community Trust o la taulanga e whawhesidi on piafo na yo tato ainga. Pali to inga scenario fu ilele poli to inga keisi leu te fia vatua. O le tau te ia so fia ma so malanga mai nei ainga I Samoa e le tau mate ia nei ainga lai tu mua ia nei tangata malanga mai Samoa e pe malanga mai fia matulang. Leu whafonga mai nei lau saunoanga pe o oe o le Saviour. Tu sa lo fafonga mai tu sa o Santa Claus le o sa nei ma fa ai me so le tau tau na mo ngai so inga fa penga vo ki o ka ki fa koi o ka ule fu se mele ai sa ma tu la fa pena ai ona o la tau le ni ala nga tu pe mo mai ai a o tau uti foi ma o le se fa papa o le lau e ono a fea ma talia ma tau fa pena fa mo mo e ai e ma siata ma le tau so se me ala vai e o la to criteria so se me ala ai me fa no vai atu I le Pena Drive Community Trust o lo nga lue mātou ma isi fo I vaenga a luatu tangata mo mese fu paso whatita inga e le whapea mako whapea atu mariri e le maua le ai mātou te ngā lue o lo iai nā tō lo ngā lue whatasi ma mātou e maua mai e le fu paso e fisosoani nei a inga o lo whapea o na mo mese fisosoani ua le lava al whaso o le vai aso siat ma lo whaptai ma nei le spesiri le au mai lunga e se so ninga mo ilan tau fo I fa to ato ai tonu mai le se ia tu langa le na fea nei fale ma so ninga tau fale tau fa mo tu o to te leo nisi o mai fa mo tu ainga ma tau ainga e ono mo wai se so ninga mo ilan tau ia me se foi nei nisi o ma tua ma tama ma tua tina ma tua le na o mai tu langa fo no tatu seni fa mo le mole o lo iai au nga fo ia o lo iai mo transitional housing Fatita inga, rea o nanga le strive, o rea o nanga le Penina Trust. Malatonga. E ngā lue fatasi ma le Pena Drive Community Trust. O ngai si le fia seata ma le atau, a le whaafunga mai fore atunu. E ei tū la whono a kai ngaora. E se ronga e lua tausanga, whatu anga vae tausanga se me vapea. I se whale ale maa lo. Ai, o lo o iai la no fuanga ia, o transitional housing la ia, o lo provide trust ia per Penina Trust ma le strive ma Monte Sicilia o lo nga lue ma lo si lava mātou ma nei vaenga ia nei awonanga ia e tali atu ai la mo mana onga ne tatu tangata ia awai e le ma fai lava penga fatu siata o salvo si le fia ia tulanga ia tia o mala utotua I will never say tai vo lele il tambo fainga e tali atu I mana onga le tātou atunu. Po le ar whainga tai whea. E le ma whainga whape aku le ai. E o ke whiinga u pea. E nga ia awalanga le ai ma seisi le wapenga whai atu. E le ai se tangata soifua e ti se vinga le mele o lola wharolo. Ala iai au aunanga. It's only a matter of finding the right person to advocate for you or to advocate on your behalf in order for you to get
ne mela le mo mia le mana onga le portali atu le asia mana ia le to ole wanga le la foi mo o tara I la ko foi po me fa penga le ka wa ku mo o tara pe me mai I mere ke Peter Tribe o ma to la vaia Peter Tribe Community Trust ola o nanga la vaia masalo foi o mo ni si o nanga ni si ale Peter Tribe Community Trust la vaia e pes ma to mangele o ma to o nanga fa na wora e na mo ai ngai mangele man rewa ai fa sa fu ala le telo ma to o nanga doesn't really matter which location in Hela to porque mo foi man rewa po tara po me penga ai ava pe o ngai mo mi so sangi tulanga tau fale me penga ia e me fai nga vala watu la o nanga nga lue vata silia o traditional house le kalgo e fale le kuma fu nga ka wa nga mapu ye ai fale a so fale kuma ta wa nga mapu yai yo nga nga emergencies for ia nga lue le mana ia o nanga nga pe o le strive manato ina insecure ni fale mautu e nga ia e tatu tanga ole si me foi le pari o ka ka e fa nga lunga tu rola e u ia fa nga lunga ai ka mi strako ai ala mo nga ko fa pe ia ke la pele ka di la nga lai lo fa nga lunga la sa fa ko nga I ngame ola o fautuanga awande I fa fa ina o yo manatu mo lo ngon awange manatu pe nga fa awange manatu ses ele o iai seisi au nanga I lunga atu ola iai ai o songa ponga ele o ngā rue mai loa a fa pea la watulanga va pena o le mato o whainga ruenga I le Peter Tribe Community Trust o lo o iai au whainga whatitenga social workers o la tau ia o iai lava anga va pitoa o la tau mana malama I le system I le tele vaenga e mawhai iai o la tako pe whainga Mosef Sosani mona iai Maro ma lo fa vitai o le tele de vaile sa ur fesili le mane makua ia pe o tau ainga mai o pe o maanga o apor fare foi de sa ur fesili ma li di mai ele me vai la tu pa li fa tu ros pe de drive tato isi pito o le fesili le o tali atu o ia mo le fia fira le mari tato fa lo lo pe de drive on o le fo o fai pa anga mari tato Blue Wave TV e be so tato fa lo lo io ai mo isi e fesili mai fa mo le pe mo se unga fa pe o tara se io mai foi la ko io fa malu ko e leva tu ai fu ni fa jana na uma mo fu ais io ele ai la ro ale me o mai ale o to fa fo mai fa ngo fiinga tu la ka foi le fa na wora ia mai nga le tu la le la afia mai ai so ngai tau ma family so wale fa mo ko no jila mangele manrewa io longo winga aso kai au por verso fo ku ai ma u fai ko la ngare la via ma I ka ye a ka le ye foi mare wo ye le o fai ngaruenga ai mo isi lo va en of so dinga ma udanga pe o so fo manu loina tu langa mo ta malawa ma vai nga pena fa o tato langa so se sia pule a o po fer mele te ye o so fo nga nei ana no ye pay the price o la lo winga o pay the price get in your car and drive there. Lai o sa o na e o na fu ile le sa ya o ai mo te mire nei pe afa pe e te mo o mi ina sa o lava keywords na o le mo o mianga io lai mo o mia the need ia na la tu le ai foi criteria so me uma e le va pe ale u to si mai o le lotto sunga pali ia o le lotto tanga fu ile le no fa ile ma fai e pi ka e faku pali e ko soro muri ma e ku muri ku e ngo masinga me tau na tali e di si vai nga pali o no bla bla fai o tato wa fa tanonga mai fo mana to ele pa wo ile o tato wa fa tanonga e mo mi pe lo sumai maybe monthly or so ia o la fo vai nga wo fa to fa la ia ma tato wa fa nga fa pa anga ia e te sumai lava I tu langa o mo mianga ni tu sanga me savringa si vai nga te fesa no ia I tau runga tatu fa mo mo la te lava o le tele o le sia o nga vole le fatita inga o nai ainga fa to mai mi sa mo e to fato lima to toru to lo to tasi pe to fia lava fa nau ngo me ale no fongo nge winga la tala le mala mala system o tamai ti uma ne wanga va la to tu pe foi mai la ya di pe mai foi de ngora le MSD
ia ole si fo I fate te inga le leile na ole au unanga le Beta Drive Community Trust anga iatu talanoa ona ngaluluele ia le amala au fainga luenga e mautinoa e fisoso ni iatu la au fainga luenga talo sanga tupe nei e pe kai dia ainga I le awala po le process e mawhaiai ona talo sanga tupe nei ia maanga wa aila tau awai le wa apea o le mea o le pumoni aia o whanau roa lava o nofo maui nei wanga wa ala tau I tupe nei aile o iloa lai nei tatu ainga a wa pe whenga tai nisi ona whatino le anga I e talo sanga tupe nei anga I mai le Beta Drive Community Trust le sitala manga lulu loa e fisoso ni atu ia o nisi fo e iai fo nisi o nanga po nai yalo mwhana fo ele o nofo mau ai lava ia nisi vaenga tupe fo lele ai auti anga va ai lato ele si le fia fo e tato ai ma faina nga lu fatas e so soniatu mfa mala matu le awala ina e taro sanga yainga e mfa na mawanga va fa pe to e fa o matu la utala il tulanga le si atamale ya tawa so ocean mana onga lava social issues health issues amo mil so swani wala awatu ia le Beta Drive Community Trust ona tato maura se teimi tau whailano whataltala noa ia matilo ngalurue whatasi pe whawhewhea ona tato ngalurue ina ia ausia pe tino mai mana onga o ainga I le tūlanga tau I le soifua malolo ina le lei ma le tūlanga tau I le soifua I le tino ma le tamau ainga le lei malo whawtai tele o mori whamalo ma whawtai tele ia I lau songa le officer Sili por sini o le tatou Beta Drive Community Trust ia me se fo'i o le tatou pulenga ia mo le tui whamalo o te vai tunga isi kakaro whawha me se fo'i songa fo mai Dr. Zero ia mo le tui alo whaanga me se fo'i o le tatou vaenga a wai pinga ngaka mai kako whangare inga atoa e se mai ai ata ua ia pali a si nisi vaenga a tatou whangaro te mi fo'i o kako pisi kako kuior COVID Eoi. O koe mana tua kare me tasi lea si ata manufu. O lea solusu umaru. Te mali vase longu tua. E toi a mata ia lisi vaenga ta ua le lau o nanga Beta Drive Community Trust. O le mele ta o le step class. Por fa maro stino. E fai e tu tono senta mangele. E ko ele anga I tuat o kokongo tato senta. E lua lava senga a si ata manufu. O le ono le fitu, ma le fitu le valu. Ava pe walu le vasenga le ono fitu mo wale mo watu ela tu le foto amana e ele vasenga le fitu le valu o le step class so swani la le le fa la loino le tino mamafa ma so swani atu ia fit le tato yo o aso ye fayer vanga le aso na aso lulu uma amata ile fiafi amata la ile aso lulu valu ona to o le aso le na la to fo I mai uma le tau sanga le ngatea o le matua tumua dato famarosino o le ono le fitu le sanga momo a sanga lona lo fitu vadu ia ka ke mogoranga ile hor fo ile I o to tomo tato mo town center me le fale sumpa ia ma lo lola sumpa tas ia ongolo ana o so lulu ala fai el tato o nanga le ia ma lo fa tai le la tu na tu lunga tatou telefoni ia me se foi wa sili ba yele tatou totel ia me se foi tatou address ia faina tu ifo lunga fa mo bole Oscar ia le address tatou I mangele ia ma me se foi o le telefoni e fiso ta ia tuai ai o tau mo fai ia e tu ifo lunga ia tu le no fai ule ai ti toi te tano ile atunu lo suga pali o le foto amata tu sanga ia fai foi wa te roa nga vai foi ma va no foi tu longo ila tu foi ma fai ona sai ni lano le o nanga fa so fo maroloina tatu Beta Drive doctors la no fai ule fa mo alo va dai ia o lam fai foi fa tal longa ma le tele vai malai ia me se foi o suga le ata o ila uolo te yulu il gato proclame la wiloli nei ole to te ia a le nga fia fa te yatu I no sase lua ono le non fentu ina mai le pulenga mara fenga le Beta Drive Community Trust
o te o mai ese o tātou whāsoa a wā le whaafunga anga le tātou o tunu le atunu pe le Samoa o le nā ua tamu whai longo puia le atulo tō mamalu pe fo le vitalai manilo vitalenga le vai malai masalo le ale ngata I a tātou whiro inga sala fo ese si te mili lumanai o la tūtu esi sila mai fo ia o la o tu ese vali mai le nganga mawalaro tātou te tala no pea ma whaasoa atu I vaenga e manui ai le atunu I le tūranga tau soifua marolo ina le lei po le good health ia ma le tūranga vui le manui au tātou a inga yasa whaiso ina ia whapeo na tali mana onga tau soso le iso solo whiangai ma tātou o la mato o nanga e te tala mai I le aso ngafua se ia o atu I le aso whareile o la mato tuatu se o le sifuruma le iwa Richard Spears Drive I nai mangele al mato telefoni la watu wa ilunga le tātou proklame o le 254 3 254 3 so se au nanga fa Justice of the Peace o fa JP e mo mil so swani e ava no le Beta Drive Community Trust I naso fua aso lua aso tofia so fraile e tali atu I mana onga le tātou o tino o a pepa e fia verified documents ia o a whatautonga I fia whai, o a talosanga o passport, talosanga o citizeni, turanga umana, e mawhai on tātou o ngāri lue, pea e wala watu pe anga I atu, I aona tātou sawa whaire I lalo, ia ia mātou fō me fia restala le iei tātou tino, I aona tātou o ngāri lue lo lea. Nā se upore tautua mali I whaafunga mai, ia, whamangalo lau tō wauna, na wtelenga vai malai, me se fōi o le ataua, ia e whaaftei tele lava mo le avano whaintu ina mai le fiafi e mo perso rufi na ngalo. Ina ia whaapea o na tuta inu le leila o rua whaatuta inga mala o rua tō wha o lo whaapea foi o na tuni matai mai e le atunu I au rua poro kalame I le aso ma le aso. Ia ma voisi avanoa tātua ngai e whaisi tātua kofe le anga rua te le tāpolo. Ia e le leili tātua vesi tātua kofe. Ia matai toi whai e tātua tala. Oai mongi lava e. Kako ki kalangoa I aso vai so mal telo time. Ia e kako ki le isa fai kasi level te se aso. Ia ma kako super cover super nga te o tou le ataua. Ia tala le mo real le fiaf. Balo fa tai tala le mali. Ia le sua for te ni salva la si o la tu ya tu mo tu ya ana. Fa fo I le malulo telo le tu ia I le nei va ngora fi program. O se sa fa o tile u tu le fai mea ma te tala le tō wha po le sunga pa sunga pali tele. Ia o fai masui o le tātou au nanga mo o mia o le dei tō sanga. Beta Drive Community Trust. No winga. E le trust I tu o le ingoa lea. Wha atua ina. Ia le voila ua fonga mua ma amata mea ia le sunga pali. Tu lou le sunga le wha amsino. Ia me se fo yo isi ona pulo fa ale fainga malo fa le tu malo e vai o le lenga o le sunga bali a e arwa ku ile si piko ole all in one lasi ngwa ka ke fa ngwa e misi me si piko ai ku ya ku si ku ole shop one stop shop yeah ole top si ole one stop shop e te maua ku sanga e la ku e ka fiso so ngi lo fale ai la ku sangi e mara foi ponga I ai fa mo de ki de ru su e so ko ro yo ile su ya ma pali mo di al fa malo fa te foi le lo tele fa te foi le tautua ma le ona ya wai fo ai no le le pe ona e so no ya ole foi ni foi le la po to manu ya la ngo le vana tautua le vana tautua ya sa mo le foi community ma tu la ya talo ai le tua ya funga pe vaenga mai uru to ina I lau fa to fala inga ia manu fa ai fo mai langi ia vaenga ia o le to fo I pitola au le ngaru nga le tua o puma fionga le tua fo mai ia manuia me tango ia yo au sa vali fo ia I matula nga au wale sulfanga ma sulfa ia I le tunu ia fa te tele ia mo fo lo malosi fa fo win ia e tau tito e feilo ia fo ia ai mo le time ia ole atato tau ma vai ia oi
Wa karfiku. Tole. Le ai, ere nga pari la ko mu. Ka ko mala. Ya. Ka sia. Ma to fa ma vai fa tasi tu ai. Ina nei va tu iska ko ori se fe kai. O se fe lo ngore se va nga ko ka ke afe e mersama. Ta tita. Ah, esa. Ka. Ya, la va tu ta fa uma tu ni sa tu ta o po le fiafi. Ma tu fa tu mal sunga palitele. Ba se sunga le atawa soifua ma ia manuia.